Ngabikeye Sostene. Mmemsikia kwa jina lile. Aho ntuye ni Burengero. Ni mkaji wa Burengero. Noneho nje tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndiye mnatazungumza naye neno la Mungu. Tutaragira ibyo tuvuga turabanza dusenge. Acha atuombe kisha tuhudumie. Urakoze Muremyi w'ijuru n'isi, twongeye kugushima muri kino gitondo. Tugushimiye kwa turindiye umutekano, ugaturisha imvururu zazizanwe n'abanyabyaha, kaba twemerewe kugera kuri uyu musozi ngo twongere kuvuga ibyo wavuze tubibwira abo waremye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Ubarinde kumvira ubusa no kumvira kuzakirwaho iteka, kandi natwe tugiye kuvuga utuvugiremo ibikwiranye n'amakene y'imitima yabo. Abenshi nibahindukira bakakumenya, n'abakumenye bagakomerera mu byawe, tuzaraganwa ubugingo buhoraho. Amen. Dusabiye amatsinda yose ateranye mu izina ryawe, abaduteze amatwi n'abateraniye aho bari kwigishwa n'abandi bigisha, ngo duhane umwuka wera, kandi ibyawe wavuze umuntu wese abivugishwe n'umwuka wawe atari ubuhanga bwa kimuntu. Amen. Uzaduha umusozo mwiza tutandavuriye muri ubu buzima mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nuko Tunawasanteni, tugiye kwiga. tunatajifunza. Muri uyu mwanya ijambo tugiye kwigana Neno ambalo tunatajifunza pamoja ni ijambo ritubwira ngo ni neno lituambia eti ingabo y'umutamenwa, ngao ambayo isiyoweza kuharibiwa, yateganirijwe umuryango utariganya. ambayo imeandaliwa kwa jamaa ambayo haina ujanja. Ingabo y'umutamenwa, Ngao ngao ambayo haiwezi pasuliwa, yateganyirijwe umuryango utariganya. imeandaliwa kwa jamaa ambayo haina ujanja. Ubwo rero Ni kusema hariho abariganya, kuna wajanja, hari n'abatariganya. kuna wale wasiokuwa na ujanja wala hila. Mu Bagalatiya, Katika kitabu cha Wagalatia igice cya 6 sura yake ni ya 6 umurongo wawo wa 7 mstari wake ni wa 7, haravuga ngo mwalimu atatusomea: ndimuyobe, musipotoke, Imana ntinegurizwa izuru, Mungu haziwakiwe, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. yale unayolima ndio atakayovuna. Ubibira umubiri we, Yule anayelimia mwili muri wake uwo mubiri azasaruramo kubora. atavuna kuoza, Ariko ubibira umwuka, lakini yule anayepanda kwa kiroho azasaruramo ubugingo buhoraho. atapata uzima wa milele. Ubibira umubiri, Ni kusema yule anayetumikia kimwili tu azasarura kubora. atavuna kuoza, Ariko ubibira umwuka, lakini yule anayetumikia kiroho azasarura ubugingo buhoraho. atavuna uzima wa milele. Nicyo gituma Njo kwa maana iriya ngabo y'umutamenwa hii ngao ambayo haiwezi pasuka yateganirijwe umuryango utariganya. imeandaliwa kwa wale jamaa ambao wasiokuwa wajanja. Muri Zaburi 25 Zaburi sura ya 25 umurongo wa 3 mstari wake ni wa 3, ho haratubwira ngo, mwalimu atatusomea: haratubwira ngo siko bizaba mu bagutegereza, nta uzakorwa n'isoni. kwa wale Abava mu wanaongojea. isezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Amina. Siko bizaba mu bagutegereza, Kwa wale wanaokungojea si vile, nta uzakorwa n'isoni, hawatahayarika wala kupata haya, ahubwo abava mu isezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. bali wenye kutoka katika agano bila sababu ndio watakao usikia haya. Niyo mpamvu icyo tugiye kwiga Njo kwa maana neno ambao ni tunatajifunza isezerano ryahawe abatariganya. ni agano ambayo imepewa watu wasiokuwa wajanja. Noneho mu kigwa nyirizina Katika fundisho letu turahera mu itangiriro igice cya 7 umurongo wa 1. tutaanza Mwanzo sura yake ni ya 7. Hari ijambo ritubwira ngo, Kuna neno lituambia eti Uwiteka abwira Nowa ati, Bwana Mungu akamwambia Noa eti injirana mu nkuge nawo mu nzu yawe mwese, kuko ari we nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Uwiteka yabwiye Nowa ati, Bwana akamwambia Noa, injirana mu nkuge nawo mu nzu yawe mwese, ingia ndani ya safina na jamaa lako lote, kuko ari we nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. kwa kuwa nimeona wewe ndio mtakatifu katika hizi siku. Icyatumye Imana ibibwira Nowa, Kwa nini Mungu ameambia Nuhu vile? yari igiye guteza isi umwuzure.
dunia ingepata gharika, kandi uwo mwuzure wari ugiye kuzanwa na gharika hii ingeletwa nuko abantu bagomeye Imana. kwa kuwa watu wameasi Mungu. Imana iravuga ngo umwuka wanjye ntuzahora urohanya n'abandi iteka Roho ryose, wangu hautakuchokana na watu siku kuko ari milele, abantu b'umubiri. kwa kuwa ni watu wa kimwili. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Siku zao zitakuwa 120. Nowa we agirira umugisha ku Uwiteka. Nuhu akabarikiwa kutoka kwa Bwana. Uwiteka abwira Nowa ati, Bwana akamwambia Nuhu eti, injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, ingia ndani ya safina na jamaa lako, kuko ari we nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. kwa kuwa nimeona wewe ni mtakatifu katika hizi siku. Nguko rero mwabikurikiranye, Kwa jinsi mlivyofuata biranditswe ngo imeandikwa, Nowa yarokokanye n'umugore we Nuhu ameokoka na bibi n'abahungu yake be batatu na vijana wake watatu n'abakazana be batatu. na wake mwana wake watatu. Umuryango wa Nowa Jamaa ya Nuhu ni utumye n'uyu munsi natwe turiho, nje mpaka leo na sisi ni kizao cha kuko Nuhu, abandi bose bamazwe kwa n'umwuzure, kuwa watu wote wameangamia kwa ariko gharika. barokowe no kuba bari mu nkuge. Wameokoka kwa kuwa walikuwa ndani ya Nibwo safina, buhungiro bwari bwarateganirijwe imiryango itaryarya. kwa kuwa ndio makimbilio ya jamaa isiyokuwa na ujanja. Nyuma yaho rero Nyuma pale mu gice cya 11 sura yake ni ya 11 Mwanzo, kumva yuko abarokotse umwuzure bakomotse kuri Nowa walionusurika kwa gharika kutoka kwa Nuhu bongeye kuba b'umubiri, walikuwa wakimwili tena, bageze igihe bahangana n'Imana. wakafika wakapambana na Mungu, n'Imana ihangana nabo, na Mungu akapambana nao, ibasobanya indimi, lugha zao zikachanganikiwa, batatanira gukwira mu isi batabigennye. wakakimbia potelea mahali pa dunia bila Mungu kulenga. Iyo bageze rero, Mahali walipofika, buri muntu wese yagiye asenga ikigirwamana cye. kila mtu alikuwa na kijimungu wala sanamu. Noneho Imana itoranya uwitwa Aburahamu. Mungu akachagua Abrahamu, imuvana muri abo bantu, Mungu akamutosha mwa watu kuko yamubonagamo imico myiza, walikuwa na tabia nzuri, kugira ngo atazanduzwa n'imico y'abo bantu, kusudi asije akachafuriwe na tabia za watu hao. iramubwira mu gice cya 12 Sura ya 12 Mwanzo, umurongo wa mbere turageza ku wa 3. 12 Mwanzo mstari wa kwanza mpaka Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so uje mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha. Amina. Kandi nzaha umugisha uzakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Amina. Imana ihamagaye Aburahamu. Mungu alipomuita Abrahamu, icyo yabanje kumuha ikondisiyo ya mbere yamuhaye, alimupa shurti ya kwanza, ni ukuva mu gihugu cyabo, kutoka katika nchi ya kwao, agasiga umuryango wabo n'inzu ya se, kuacha jamaa yake hata na nyumba ya baba yake. Ni nabyo byitwa kubyarwa ubwa kabiri. Kumbe ndivyo kuzaliwa mara pili. Buriya dufite iyo tuvuka mu miryango yatubyaye, tuna mahali tulipozaliwa. Ariko iyo umuntu yemeye ubutumwa bwiza, mtu anakokubali habari njema, akemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, anapokubali kuongozwa na neno la Mungu, abahindutse icyaremwe gisha, anakuwa kiumbe kipya, yibagirwa ishanga ryabo, anasahau taifa lake n'inzu ya se, hata na nyumba ya baba yake. Niko byanditswe, ndivyo maandiko inavyotuambia mu gitabo cyitwa Ifuzwa ibihe byose, tumaini la vizazi vyote, paje ya 200 ukarasa wa 275 275 hari ijambo rivuga ngo, kuna neno lisemalo gucungurwa ni kusema kuokoka, ni uburere butegurira umutima kuja mu ijuru, ni kusema inakuandalia roho yako kwenda mbinguni. Ubwo burezi bugendeye kumenyekanisha Kristo, hii malezi ni kujulisha watu Kristo, no kureka ibitekerezo n'akamenyero, na kuacha nia zako hata na mazoea, n'imigenzereze mibi twigiye mu ishuri ry'umutware w'umwijima, na mwenendo na tabia ambayo tuliyofunza katika mwalimu wa giza. Umutima wose ugomba kuvanwamo ko kurwanya kutumvira Imana, roho yako iondoshe ndani kutotii Mungu. Nicyo cyatumye Imana ibwira Aburahamu ngo, ndio kwa maana Mungu ameambia Abrahamu, va mu gihugu cyanyu, toka katika nchi yenu, usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, uache jamaa yenu na baba yako, uje mu gihugu nzakwereka, uende katika nchi nitakao kuonyesha, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nitakufanya taifa teule, nzaguha umugisha, utabarikiwa, nzaha umugisha uzakwifuriza umugisha, atakaye kutakia mema atabarikiwa, kandi uzakuvuma nzamuvuma, atakaye kulaani nitamlaani, kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha, ndani mwako mataifa yote yatabarikiwa. None si Imana yari igendereye iki itoranya Aburahamu muri bene wabo? Mungu alipomteua Abrahamu alikuwa na lengo gani? Igisubizo kiri mu Itangiriro 18 umurongo wa 19. Jibu ni Mwanzo 18 mstari wa 19. Hari ijambo ritubwira ngo, kuna neno mwalimu atatusomea, uko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be nawo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Amina.
Ahangaha tubwiye ko Hapa kunatuambia icyatumye Imana imenya Aburahamu Mungu amemjua Abrahamu wari kugira ngo ategeke abana be kwa kusudi amuru watoto nabo wake mu rugo rwe bazakurikiraho hata na wanyumba yake watakaofuata gukomeza mu nzira y'Uwiteka kuendelea katika njia za Bwana bakora ibyo gukiranuka wakitenda yaliyo mema baca imanza zitabera hukumu ambazo hazina kugira ngo upendeleo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. kusudi Bwana muletea Abrahamu yale aliyonena Byose kwake. bishatse kuvuga ngo iki? Inasema nini sasa? Aburahamu yagombaga kuvuka akagitangiriro ry'iminsi n'iherezo ryayo. Abrahamu angezaliwa anakuwa na mwanzo hata na mwisho wa siku zake. Ariko abana be Lakini watoto wake bagombaga kuba barigishijwe amahame yose yahamagariwe, wangefundishwa utaratibu yenye babake ameitiwa, bakayasigarana wangebaki na ile utaratibu nabo bakazayaraga abana babo nao kwa harisi kwa watoto wao. Noneho Aburahamu yagombaga kwitondera amategeko y'Imana. Abrahamu angezishika amri za Mungu. N'abana bakabigisha kwitondera amategeko y'Imana. Hata na watoto wake anawafundisha kushika amri. Bikazaba uruhererekane. Inakuwa kizazi kugeza igihe Yesu azavukira mu isi. Mpaka Yesu atakapozaliwa duniani. Ariwe amahanga yose yo mu isi yagombaga guherwamo umugisha. Taifa lote lijekuwa baraka kutoka pale. Urubyaro rwa Aburahamu rero narwo rwahawe aya mategeko. Uzao Abrahamu nao umepewa hizi sheria. Aburahamu yabyaye Isaka. Abrahamu amezaa Isaka. Isaka abyara Yakobo. Isaka akazaa Yakobo. Yakobo abyara Yuda na bene se. Yakobo Yuda akazaa Yuda na ndugu zake. Abo Yuda na bene se rero. Yuda na ndugu zake nibo bitwa umuryango w'Abisirayeli. Niyo jamaa ya wana wa Israeli. Bagiye mu Egiputa. Wameenda katika nchi ya Misri. Bamara imyaka 430. Miaka 430 ndio walibaki huko. Nyuma yaho baratahuka bagana Kanani nkuko bari barabisezeraniwe. Jinsi walivyo wakarudi Kanani, jinsi walivyo kwa wamehaidiwa. Ariko bageze mu butayu bakerezwa n'abanyamahanga nkuko natwe twakerejwe n'abanyamahanga batwinjiyemo batarakebwe mu mitima. Walipofika jangwani wakachelewa na watu wa mataifa kwa kuwa kama na sisi ndio vile wametuchelewesha. Ariko Imana ibana nabo. Lakini Mungu akaishi nao. Ibigishiriza muri ubwo butayu. Mungu akawafundisha ndani ya jangwa. Ariko twihuse tunapopiga kazi abambutse bavuye mu Egiputa walipovuka toka Misri bageze mu butayu bagomera Imana. Walipofika jangwa wakawasi bagira kwizera gukeya, imani yao kapungukiwa kugeza igihe bitotombye bakavuga ngo bo n'urubyaro rwabo bagiye kurimbukira mu butayu. Paka walipofanya ghasia hata pamoja na jamaa wakaangamia ndani ya jangwa. Imana irahira yuko abavuye mu Egiputa nta numwe uzagera Kanani ngo yambuke Yorodani. Walipojuta Mungu akaapa sema kama hawatafika Yorodani keretse abagabo babiri pasipo wanaume wawili witwa Yosuwa na Karebu. Yosuwa na Karebu. Rero abo ngabo bamaze gutikirira mu butayu, wote walipoangamia ndani ya jangwa, Imana yanditse igitabo cyitwa Gutegeka kwa kabiri ikoresheje Mose. Mungu akaandikisha kitabu cha Kumbukumbu la Torati akimtumia Musa. Ubwo nukuvuga ngo amategeko ya mbere yari yanditswe mu Kuva. Amri za kwanza zilikuwa ziandika kitabu cha Kutoka. Ariko abakuru banze kuyumvira, lakini watu wakubwa wamekataa kuzitii. Imana yongera kwandikisha ikindi gitabo cyitwa Gutegeka kwa kabiri. Mungu akaandikisha kitabu kingine Kumbukumbu la Torati. Umuswahili ari kubivuga neza ngo ni Kumbukumbu la Torati cyangwa se urwibutso rw'amategeko. Kumbukumbu la Torati. Mu kindi Kinyarwanda bavuga ngo ni ivugurura amategeko. Mumesikia? Noneho mu gice cya 6 rero sura ya 6 Mwanzo turasoma amagambo oya ni Ugutegeka. Kumbukumbu la Torati tafadhali. Turasoma amagambo duhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 9 turagira icyo tubivugaho nyuma. Ndiyo mwalimu. Iki nicyo nategetswe, ani mategeko n'amateka Uwiteka Imana yanyu yantegetse kubigisha kugira ngo mubyitondere mu gihugu mwambuka mujyanwamo no guhindura. Ubaho Uwiteka Imana yawe, witondera amategeko yayo yose y'uburyo bwose ngutegeka, wowe n'umwana wawe n'umwuzukuru wawe iminsi yose yo kubaho kwawe, kandi ubone kurama. Nuko wa bwoko bw'Abisirayeli we ubyumve ubyitondere, kugira ngo mubone ibyiza mwororoke cyane uko Uwiteka Imana y'abasokuruza wanyu yabasezeranije uri mu gihugu cy'amata n'ubuki. Umva wa bwoko bw'Abisirayeli we, Uwiteka Imana yacu ni Uwiteka wenyine. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore mu mutima wawe. Uje ugira umwete wo kuyigisha abana bawe, uje uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Uyahambire ku kuboko kwawe yakubera ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, uyandike ku nkomarizo z'inzu yawe no ku byugarira byawe. Imana ishimwe. Noneho aya magambo dusomye, maneno haya mwalimu nayo dusomye, Mose agiye kuvuga ibyo agiye kuvuga
Musa natasema yala ariko aravuga ngo aya niyo mategeko nibyo nategetswe kubabwira. Hii ni ambayo nimeambiwa Ni kuambia. amategeko Ni amri n'amateka. na hukumu. Amateka ni byabayeho, Hukumu ni yale ambayo yamekuwa. amategeko nyine na amategeko nkuko mubyumva. Amri ni amri jinsi mnavyosikia. Ariko ngo yagombaga kubyigana Lakini angejifunza n'umwana we pamoja na watoto wake n'umwuzukuru we na muzukuu wake kugira ngo bone kurama. kusudi wapate kuishi. Ya masezerano Imana yahaye Aburahamu Agano ambao Abrahamu azabone amepewa gusohozwa kusudi pate kuko kufika. bazabumviye ibyo bategetswe. Kwa kuwa wangetii yale ambayo wameamriwa. Ku murongo wa 4 niho nihutira. Mstari wa 4 ndipo mwalimu Umva wa atakifikiria. bwoko bw'Abisirayeli we, Sikie Israeli Bwana. Uwiteka Imana yacu ni Uwiteka wenyine. Mungu wenu ndiye mmoja. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, Upende Bwana Mungu wako kwa roho yako, ubugingo bwawe bwose, na kwa roho yako imbaraga yote, zawe zose. na nguvu zako zote. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi Amri ninazokupa leo ahore mu mutima wawe, awe ndani ya roho yako. uje ugira umwete wo kuyigisha abana bawe, Uwe na bidii ya kufundisha watoto wako. uyavuga uko ukuryamye, Uzitaje gizi unapolala, nuko ugenda mu nzira, unapotembea njiani, uyahambire ku kuboko kwawe kubera ikimenyetso. ufunga katika mikono yako kuwe alama. Icyo nshaka kuvuga kuri aya magambo rero, Ninachokilenga ni hiki: Umwisirayeli w'umubyeyi Mwisraeli ingawa ni mzazi yagombaga kwakira amategeko y'Imana akabanza yashyira mu mutima we, angeipokea zile amri na ziweka ndani ya roho yake, akaja yavana mu mutima akizitosha ndani ya roho yake, ayashyira mu mitima y'abana, hata kuzingiza ndani ya mioyo ya watoto wake. kuko kwigisha umwana icyo utiyigishije nawe, Kumbe huwezi fundisha mtoto kitu ambacho haujifunza, ntabwo bishoboka. haiwezekani. Hari igitabo mfite kivuga ngo Anacho kitabu kisemacho isi ukwanga kuraga ibyamunaniye. kumbe baba yako naye kuchukia na kuriti yale ambayo imemshinda. Mfite igitabo hano Anacho kitabu hapa cyitwa Urugo Ruhire, kinacho nyumba yenye heri. reka tugisome. Acheni mwalimu atusomee. Nomero ya 2 Ni gombo lake la pili, nyumba yenye paje heri, yaho ni ya 6, ukurasa wa 6. reka dusome aya magambo Acheni mwalimu atusomee maneno yale, maze tuhave kisha tutatoka hapa. umve rino jambo rivuze ngo aya mateka ahore ku mutima wawe. Hizi amri ziwe rohoni mwako. Haravuze ngo nimuhaguruke mushinga ibendera ry'Imana mu ngo zanyu, Amka msimamishe bendera ya Bwana katika nyumba zenu, murihereye mu bwenge bwanyu. tokea akili zenu. Dore ko umuhinzi ufata nawe ubutaka usanga atonganya umurima, Kumbe mlimaji ambaye anakamata ardhi yake mubaya, nora nabo ugasanga tukitunga, na yule ambaye anafunga mubaya anatokana na mafugo yake. igihombo cya bene uwo gikomoka ku mwete muke. Kumbe kiombo cha mtu ni udhaifu wa Utazi imigisha y'Imana inyurira, hajue kwenye baraka za Mungu abura zinatokea, umwete ku murimo we, anakosa bidii kwa kazi maze yake. igihe cy'akakirangiza yibaza icyo yazize. Wakati wake anajiuliza, je, kwa nini nimekufa nini? None namwe nimuhaguruke Na ninyi amkeni, murandura icyatsi kibi muongoe majani cyatewe mbaya muri mwe no mu banyu, ambayo imepandwa ndani yenu na imbuto watoto nziza wenu. n'ingeso nziza ibona ikurira, Mbegu zenu zipate fasi nzuri ariko ya kuvalia, bizabasaba gushinyiriza, lakini taomba kuvumilia, kuko Imana izayisukamo amavuta y'Umwuka Wera, kwa kuwa Mungu atakuwa anamiminia na mafuta ya Satani roho. asukemwo amazi y'ibigeragezo ngo acogoze umwete wanyu. Shetani naye atamwanga mafuta ya majaribu kusudi Icyo naringendereye kuri aya magambo dusomye, ninachokilenga katika maneno haya, nuko ugomba gushinga ibendera ry'Imana mu rugo rwawe, inakubidi ushimike bendera ya Mungu katika jamaa ariko yako, ubanje warishinga mu mutima wawe. lakini kwanza kuanzia rohoni mwako. Nubwo ugomba guhangana na Satani, Ingawa inakubidi upambane na ariko shetani, ugomba guhangana na Satani uhereye muri wowe, lakini pambana na shetani tangu kuko ndani mwako, intambara ikomeye iruta izindi kwa kuwa vita mbaya ni inapita zingine. ukwirwanya no kwitsinda utabitsindagiwe Ni n'abandi. kujipiganisha unayeshinda bila kusukumwa na wengine. Niyo mpamvu Mose avuze ngo aya mategeko ngutegeka ahore ku mutima wawe, Ndio kwa maana Musa anasema hizi amri ziwe ndani ya roho ugire yako. umwete wo kuyigisha abana bawe, Uwe na bidii kwa kufundisha watoto wako. uyavuge uko uryamye, Unapolala uko uzitaje, ubyutse, unapoamka nuko uzitaje, ugenda mu nzira, unapoenda hata njiani usisahau. uyahambire ku kuboko kwawe, Ufunge ndani ya mkono ngo no yako. mu mirimo yawe bije byerekana ko wakiriye ubugorozi by'ukuri. Hata makazini wako onyeshe kama wewe ni mtengenezaji wa kweli. Uyahambire ku kuboko kwawe kubera ikimenyetso, Ufunga katika mkono wako kwa mu alama ruhanga kwako. rwawe no hagati y'amaso yawe. Uso wako hata katikati ya macho yako. Turihuta Tutapiga kasi. mu gice cya 24 cya Yosuwa, Kitabu cha Yosuya sura ya 24, umurongo wa 14 n'uwa 15. mstari wa 14 na 15. Mwalimu Muzirikane ijambo turiho,
muzingatie neno ambalo tunajifunza. Riratubwira ngo ni ingabo y'umutamenwa yateganirije umuryango utariganya. Ni ngao ambayo hawezi pasuka, ambayo imeandaliwa kwa wale wasiokuwa wajanja. Nuko none mwubaho Uwiteka, mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana basogokuruza bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no mu Egiputa, muje mukorera Uwiteka. Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi ni mwitoranizo wo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko nje n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Amina. Reka mbabwire ntari nasobanura ijambo rya Yosuwa. Acha niwaambie kabla sijawatafsiri ya maneno haya. Muri cya gitabo naye ndi kubasomera cyitwa Urugo Ruhire. Kitabu kile cha nyumba yenye heri ni harimo ijambo rivuga ngo, kuna neno ambalo nimewasomeyeni. Inzira igana ku buhanga, njia ambayo inaenda ku elimu, ntigira abagenzi benshi, haina wasafiri wengi. Utinyirungu n'ubwigunge ntiyayigumamo. Mtu anayeogopa kukaa katika upweke hawezi ishi ndani. Ngo kubera n'abayigendamo bagenda nk'abagenzi bataziranye. Na wale wasafiri wanaotembea ni wasafiri ambao biterwa nuko umuntu wese afite ibibazo adahuriyeho n'abandi. Sababu gani? Mtu ana swali za kipekee. Ubuhanga bwongerera intege abarushwa no kubushaka. Kumbe elimu wala ushujaa inaongeza nguvu. Aya magambo se tuyavugiye iki? Kwa nini maneno haya? Gutinyirungu n'ubwigunge, kuogopa upweke na kubaki wewe, byatumye abantu benshi bagomera umutima nama. Maacha watu wengi wamekosea dhamiri. Kandi byanditswe byera biri imbere yabo, na wana maandiko mikononi mwao. Yosuwa rero arebye Abisirayeli. Yosuwa alipowatazama wana wa Israeli, abona bari kuja mu by'Imana ariko basa n'abari gusombera imodoka. Akaona wakanijia maneno ya Mungu kama wenye kuparamia gari. Wenda umuntu akirirwa ari kubwiriza nkuko ndi kubwiriza. Mtu anashine ko nahubiri kama mimi hapa. Ariko agatahira mu mandari. Lakini anarudia akikunywa mandari. Umuntu akitwa umutampera. Mtu anaitwa mtengenezaji. N'abapagani bakaba babizi ko umutampera atarya inyama. Na wapagani wanajua kama tampera kule nyama. Ariko warangiza ukihisha ukaja gutukura wihisha. Unapomaliza unazificha unaenda uza nyama. None nubwo akwihisha nyina abantu nuwo nguwo wabagishije azakuyoberwa. Ingara umejificha na ule ambaye umeuza nyama kwake atakusahau. Ubwo buryarya rero nibwo Yosuwa yari ari kwanga mu Bisirayeli. Ni ujanja Yosuwa ameichukia katika wana wa Israeli. Aravuga ngo mukorere Uwiteka mu by'ukuri mutaryarya. Mutumikie Bwana pasipo ujanja. Kandi mukureho za mana basogokuruza bakoreraga hakurya rwa ruzi no mu Egiputa, muje mukorera Uwiteka. Muondoe zile vijimungu wala sanamu ambao wa baba zenu wakwa wanatumikia. Ngo mwibuke yuko Imana yahamagaye Abrahamu ngo va mu gihugu cyanyu siga umuryango wanyu n'inzu ya so. Mungu amuita Abrahamu, toka katika nchi yenu, acha jamaa ya baba yako. Natwe niko twahamagaye ngo va mu gihugu cyanyu siga umuryango wanyu n'inzu ya so. Nasi ndivyo tuliitwa, tuache jamaa zetu, tuache jamaa ya baba. Ariko n'ubungu hariho abitwa babyera byirabura. Kuna watu ambayo wale wanduma kuwili. Mbega nukuvuga ngo amategeko agenga ubwoko bwanyu, ni kusema sheria zinazotawala ukabuna yagenderaho na ungao unazitembelea, kandi uhetse uruhago rw'ibitabo, na japo una kikapu cha vitabu. Rero korera izo mana ziwanyu yuvuka, tumikia miungu ya kwenu unapozaliwa, cyangwa uziye kukorera Uwiteka, au acha ile Mungu, tumikie Bwana Mungu wako. Imana ari Imana ifuha, kwa kuwa Mungu ni Mungu mwenye wivu. Ku murongo wa 15 mstari wa 15, ngo kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, kama unawaza kama ni vibaya kutumikia Bwana, uyu munsi ni mwitoranizo wo muzakorera. Tangu leo chagueni mutakaye mutumikia. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga hakurya rwa ruzi, kama ni Mungu yenu wa baba zenu wakwa kitumikia, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, wala vimungu vya katika nchi mlio kwa ndani, ariko nje n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mimi na nyumba yako tutatumikia Bwana. Zaburi, katika kitabu cha Zaburi 78 78 Zaburi, naho haratubwira ibyerekeranye n'uwo muryango utariganya. Watatuonyesha jinsi jamaa ambayo haina inshingano ugomba kuba ufite, na jukumu jamaa hii nayo. Ndahera ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 8. Zaburi 78 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Ubwoko bwanjye nimwumva amategeko yanjye, nimutega amatwi amagambo yo mu kanwa kanjye, ndabumbura akanwa mbakira imigani, ndavuga amagambo aruhije ya kera. Ibyo twumvise tukamenya, ibyo basogokuruza batubwiye, bituzabihisha abuzukuru babo, tubwira bigihe kizaza ishimwe ry'Uwiteka n'imbaraga z'imirimo itangaza yakoze. Kuko yakomeje guhamya mu ba Yakobo, yashizeho itegeko mu Bisirayeli, iryo yatetse basogokuruza ngo babibwire abana babo, kugira ngo abigihe kizaza bazabimenye, nibo bana bazavuka ngo nabo bazahaguruke babibwire abana babo, kugira ngo biringire Imana kandi batibagirwa iby'Imana yakoze, ahubwo bitondera amategeko yayo, be kuba nk'abasekuruza abigihe cy'ibigande cy'abagome batiboneza imitima yabo idakiranukiye Imana.
ijambo riratubwiye ngo bwoko bwanje ni mu nyumve, taifa langu nisikieni. Shanga ryanjye ni mu ntega amatwi. Taifa langu tegeni masikio. Ndabumbura akanwa mbacira imigani. Natafukura kinywa changu. Ndavuga amagambo aruhije ya kera. Tasema maneno ya mizali ya zamani. Ibyo twumvise tukamenya. Yale ambayo tumesikia na kuyafahamu. Ijambo ngendereye cyane. Neno ambalo linalolenga. Ni rya jambo rivuga ngo ibyo twumvise tukamenya. Mambo tuliyasikia na kuyafahamu. Ibyo basogokuruza batubwiye. Yale baba zetu wametuambia. Ntituzabihisha abuzukuru babo. Hatuwaficha wana wao. Ariko ijambo riri kuvuga ngo nibyo twumvise tukamenya. Ni yale ambayo tumesikia na kuyafahamu. Ngo tubwira bigiye kizazi ishimwe ry'Uwiteka. Tuambie wakati utakaje kuza shangwe za Bwana. N'imbaraga z'imirimo itangaza Uwiteka yakoze. Na nguvu za kazi yake ya kushangaza zote. Uko yakomeje guhamya mu Bayakobo. Kwa kuwa ameshuhudia katika wa Yakobo. Yashize iteko mu Bisirayeli. Ametia sheria katika wana wa Israeli. Iryo yategetse basogokuruza. Ambayo amuru baba zetu. Ngo babibwira abana babo. Waambie wana wao. Kugira ngo abigiye kizaza bazabimenye. Ili kizazi kingine wapate kujua. Nibo bana bazavuka. Ndiyo wana watakaozaliwa. Nabo bazahaguruke babigira abana babo. Wasimame hata kuambia wana wao. Kugira ngo biringire Imana. Wamweke Mungu. Kandi batibagirwa ibyo Imana yakoze. Wala wasisahau mambo ya Mungu. Ahubwo bitondera amategeko yayo. Bali wazishike amri zake. Ubwo se hari abo byagiriye umumaro. Je, kuna wale ambao imewafariji. Ndafata urugero. Nitawapa mfano. Yusufu ubwo yagurishwaga na bene se, alipoishwa na ndugu zake, abonye arengarenze, alipoona basi imekwisha, yatekereje byose yamuganirije by'amateka y'urugendo rwe aje kwa Nyirarumahunzi. Ameuliza yenye ameongea na babake wakati alipokimbia, afata umwanzuro wa kigabo, akakamata mkataba wa ushujaa, aravuga ngo, akasema, Uwiteka Imana ya data, Bwana Mungu wa baba yangu, uko warinze data nanjye nundinda, jinsi ulivyolinda baba yangu utakapolinda, nanjye nzakubera umuhamya udahemuka, na mimi nitakuwa mshuhuda usiyekokosa mu gihugu cy'abanyamahanga ngiyemo, katika nchi ya mataifa. Kandi Imana yabanye nawe, Mungu ameishi pamoja naye, nubwo yahuye n'ibigeragezo, amekumbwa na majaribu, ariko nawe yanze guhemukira Imana, lakini hakumkosea Mungu. Uko hari ijambo nasomye muri kino gitabo cyitwa Urugo Ruhire, katika kitabu cha nyumba yenye heri, harimo amagambo avuga ngo hitamwe ubukene, chagua umaskini, gusuzugurwa, kuzarauriwa, gutandukana n'inshuti, hata kuachana marafiki, cyangwa indi nabi yose wagirirwa, au mabaya yote watakapo kutendea, aho kugira ngo ubugingo bwawe buhindanywe n'icyaha, kuliko zambi ikuchakachue, aho gutesha agaciro itegeko ry'Imana cyangwa kuryica, kuliko kuasi sheria ya Mungu na kuasi. Buri mukristo wese akwiye guhitamo gupfa. Kila mkristo omwe chagua kifo. Yosefu yahisemo gupfa, Yusufu aliamua akufe, kuruta uko yakora icyaha agahemukira Imana yamurengeye, kuliko kutenda zambi amukosie Mungu aliyemuumba. Yakobo yari yaramwigishije neza, Yakobo alimfundisha vizuri, maze yiringira Imana, akamtumainia Mungu. Abandi ngeraho wengine, mfano wengine na abasore b'Abaheburayo bane, ujana wa ine wa Hebrania, witwa Danieli kwanza, na bagenzi be batatu, na wenzake watatu, Shadrake na Mishake na Abednego. Bageze mu gihugu cy'i Babuloni, walipofika katika nchi ya Babeli, bagiye ari abanyage, walikuwa ni wakimbizi kubw'amakosa y'abatambyi babo, wakati ureba kwa makosa ya n'abami babo na wafalme wa hapo. Abo ngabo bagiye ishano ryaguriye n'abatarigizemo uruhare, kumbe wamepata ore na japo hakuchangiza. Ariko bageze i Babuloni, walipofika huko Babuloni, bategekeye kurya igaburo ryo ku meza y'umwami, waliamuriwa kula chakula ya mfalme. Ngo Danieli agambirira mu mutima we, Danieli akamua ndani ya roho yake, kutiyandurisha ibyo kurya byo ku meza y'umwami, kula chakula na jinsi cha uko bahesheje Imana icyubahiro, walimupa Mungu sifa, nayo yabahesheje icyubahiro, na Mungu naye akawapa sifa, kuko bari biringiye Imana, kwa kuwa kumtumainia Mungu. Baterewe mu itanura ry'umuriro ntibasha, walitupa katika tanura ya moto hakurungura. Danieli yaterewe mu rwobo rw'intare ntizamurya, Danieli akatupwa ndani ya tundu ya simba. Byari bitewe nuko base bamubwiye ibyo kuruza bakoze. Sababu gani? Kwa kuwa walimwambia historia za baba zake ambao wametenda, bituma noneho biringira Imana, ikaacha wakamtumainia Mungu. Noneho muri cya gitabo cy'Urugo Ruhire, katika kitabu hiki cha nyumba yenye heri, hari ijambo nshaka gusoma nanone. Acheni wasomeeni neno hapa katika hiki kitabu. Nshaka kurisoma. Acheni wasomeeni neno hili. Ku page ya 7. Ukarasa wa 7. Ngo burya birababaje kwitwa umuntu w'Imana abaye bagahinduka abashyitsi ku byayo. Ni mambo ya kutisha, unaitwa mtu wa Mungu, watu jamaa yako inakuwa wageni kwa mambo. Cyangwa kubunya umunyamwete ukabyara umunebwe udashoboye kwihereza icyarya. Wewe uko mtu ambayo uko na bidii lakini watoto wako wanakuwa wavivu. Ikindi kibabajwe, shida ambayo nyingine nugukundwa
ukubahwa ugeze ahandi, unapendwa na wanakuheshimu unapofika fasi wagera nyingine. iwawe ukabura ijambo. Unapofika kwako unakosa neno. Abandi mu miryango yabo ntibakundwa, Wengine katika jamaa zao hawapendwi, ntibubahwa, hawaheshimu, ntibanakenerwa, hata hawahitaji. ahubwo ababo babakorera babatinya. Wao wakiwatumikia kwa oga. Ubu se wowe nkaho hakunezeza hati? Je, mahali hapa kunaweza kufurahisha? Noneho ikintu kibabaje, Kitu ambacho kinaleta ole. Nowa yinjiranye n'umuryango we mu nguge. Nuhu aingia na jamaa yake ndani ya safina. Ariko abantu benshi binjira mu itorero, abana babo bagasigara inyuma. Wengi huingia kanisani lakini watoto wao baki nyuma. Hariho n'abigisha abana babo ibyerekeranye n'idini, ariko ntibagiriye iyobokamana nyakuri muri bo. Kuna wale wanawafundisha watoto wao jamaa lakini hawana maneno ya Mungu ndani mwao. Hariho n'abageragezwa. Kuna wale wanaojaribu, kuko ntawe ushobora gukorera Imana imbaraga y'umwijima itamurwanya. Hakuna mwenye anaweza tumikia Mungu pasipo kupiganishwa na shetani. Abahuye n'ibigeragezo mu miryango nabo turabasomaho. Kuna wale ambao wamekutana majaribu jamaani mwao, tutawasomeeni nao. Noneho kubera iminota iri kutugendaho, kwa kuwa dakika zinayoma, turaza kureba iyo ngabo y'umutamenwa yasezeraniwe uwo muryango unamba ku Mana. Tutaona ngao hii ambayo haiwezi pasuka, ambayo imeandaliwa kwa wale ambao si wajanja. Rwa rugo ruhire inomero ya 2 ku page ya 797. Nyumba yenye heri gombo lake la pili ukarasa wa 97. Ari kuvuga ngo ukubaho kwacu ntikugizwe n'amahoro, guhabwa no gushira inyota gusa. Kumbe kuishi kwetu haiundwe na kupewa wala kutokuwa na kiu wala na kupewa zingine karama. Si kenshi tubana n'abadushaka kandi batwifuriza ibyiza. Mara tunaishi na wale wanaotutakia mema. Hari igihe ushobora kuba warahuye n'imisozi nyerera yo mu ngeso zawe n'umuzabandi. Labda umekutana na milima ya kutereza katika tabia za wengine. Ahari ujushaka amahoro y'umutima, ikiruhuko cy'umubiri n'icy'umutima, inzira ikiganamo ikabura. Unatafuta pumziko ya kiroho lakini njia ya kwenda huko inakosa. Ahari mico mibira kugora ikagutera intimba ibanje kwishira hamwe. Tabia mbaya zinakuchoza, zinapozikushanyisha zinakukata tamaa. Ahari wabya akaga cyangwa uragashingirwa. Wenda umezala ole au umeoa vibaya. Abantu ushinzwe aho kugusetsa ahubwo baraguseka. Jamaa yako kuliko ikusaidie inakucheka. Abana wabyaye uheruka umunezero ukibaheka. Watoto ndio wazaa, kumbe furaha ni wakati uliko. None inkuru z'ibyo bagukorera n'iz'ibyo bakorera abandi zikugeraho hari inshamugongo. Habari za wale wanaowatendea na wanaokutendea zinakufikia na za kukata tamaa. Bishoboka ko uwo mwabyaranye atakumereye neza. Inawezekana kama bibi yako hamuishi naye vizuri. Ahubwo koko uko akubyariye umwana ariko n'ingeso mba kubyarira zitarinda guhana intera. Jinsi anavyokuzalia mtoto ndio anakuletea tabia mbaya. Ahari ntiwari wagira abana. Labda huyapata watoto. Ariko ingeso wabonye mu bugeni, lakini tabia ambayo umeona ndani ya zakweretse ko nuramukubagize uzabarera wenyine. Umeona kama unazaa kumbuta wale wewe peke. Kuko urukundo mwari mufitanye rwashize imibiri yanyu gifite itoto. Kwa kuwa upendo ulikuwa kwa naye umeondoka au umeyoyoma na unamiriani. Ahari uwo mwashingiranywe akurya imitsi nka maraya. Labda yule ambaye umeona naye anakula nguvu zako kama maraya. Iyo utabonye uko umuhica ashaka ineza ntiboneho inyurire ngo igere mu muryango we. Kumbe kama umupe kwa hitaji yake hakufurahie, maze imbaraga ze zikamutunga wenyine, nguvu zake anaishi kwazo yeye peke. Irinde ibyo bitazakumaramo imbaraga yo gushinyiriza. Ujilinde vile nguvu zako zikure zile za kuvumilia. Agahuru kataguhishe, kichaka ambacho hakikukuficha, ugasiga ugatwitse, usiache na unairunguza, kugira ngo umwaka w'ibibazo utazasiga uguciye umutwe, kusudi mwaka wa shida ugasa n'utwika inzu yarayemo. Nome ukata kichwa kama mwenye amerunguza nyumba ambayo amelala. Iyo amahirwe yo kwimenya, unapokuwa na baraka kujitambua, niho wisubiraho kugira ngo utabera abandi gisita. Unajihoji kusudi sikwe kikwazo kwa wengine. Hano twasomye amagambo marema. Hapa tunasoma maneno marefu. Ariko ni ibigeragezo bigera mu miryango. Majaribu inayofika ndani ya jamaa. Na abagabo bapfakariye abahagaze. Ni wanaume ambao wamekuwa wajane na japo bibi zao wangali hai. Na abagore bapfakariye abahagaze. Ni wabibi ambao wanafana kama wajane na wako na mabwana. Na ababyeyi bifuza ubugumba kandi barabyaye. Ni wamama ambao wamezaa lakini wanatamani utasa. Ayo ni amazi y'ibigeragezo Satani asukamo. Kumbe ni maji ya majaribu ambayo shetani. Ariko Biblia iratubwira ngo, lakini Biblia inatuambia wihangana kageze imperuka ni uzakiza. Yule avumilia mpaka mwisho ndiye atakayepona. Ubujukirana kugeze kugupfa. Uwe mtakatifu mpaka kifo. Nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Nami nitakupa taji la uzima. Niyo
mpamvu bavuze ngo Ndio kwa maana wamesema yaba ari umugabo mubi, kama ni bwana mubaya, yaba ari umugore mubi, kama ni mke mubaya, yaba ari umwana mubi, kama ni watoto wabaya, yaba ari abaturanyi babi, kama ni majirani wabaya, irinde ujilinde ibyo bitazakumaramo imbaraga yo gushinyiriza, ili sikumaliza nguvu za kuvumilia. agahuru kataguhishe Kumbe kichaka ambacho hakikuficha ntugasiga ugatwitse, usiache na wanairunguza ile kugira ngo kichaka umwaka w'ibibazo kusudi wenda mwaka wa utazasiga shida uguciye umutwe. ile mwaka siukate kichwa. Iryo jambo Neno hili uko risobanura tafsiri yake ni hii muri Bibiliya yawe ni yanjye. katika Biblia yangu hata na yako. Yesu ari mu isi, Yesu alipokuwa hapa duniani, hari abantu bamwirukanye agiye gushaka icumbi wabo, kuna watu ambao mfukuza alipenda pange kwao, n'abitwa Abasamariya, kama Wasamaria. arari kugenda ijoro Yesu ametembea usiku kucha, we n'abigishwa be, yeye na wanafunzi wake, ariko yari afite abigishwa babiri lakini alikuwa na wanafunzi wake wawili bari inkazi. walikuwa wa makali sana. Amateka atubwira ngo bitwaga abana b'inkuba. Historia zinatuambia kama ni watoto wa radi. Uwo ni uwitwa Yakobo na Yohana. Mfano ni Yakobo na Yohana. Baramubaza bati, Wakamuswali, ubu turagiye, Bwana, hivi tunaenda? n'aba bantu banze Watu kuducumbikira. wanakatara kutupangisha. Yesu ati none tubagire Yesu dute? akasema tuwafanyeje? Bamuha igihamya Wakamupa ushuhuda. bati ntago bibuka ko Eliya yatwitse abantu, Wakumbuka kama Elia alirunguza none watu. twasiga tubatwitse Bwana, turuhusu ko banze tuwarunguze. kuducumbikira. Wamekatara kutupangia. Yesu arababwira ati Yesu akawaambia eti ntimuzi umwuka barimo, muvyo roho yenye kwa ndani kuko mwenu, umwana kwa w'umuntu kuwa mwana wa Adamu ntabwo yaje kurimbura, hakuja kwa ahubwo kuangamiza, yaje gukiza. bali amekuja kuponya watu. Ubwo baragiye, Wameenda, igihe cyarageze, wakati ulifika, bongera kunyura muri uwo mudugudu ari ku manywa. wakapita katika mji ule mchana. Bari bagiye guhaha, Walikuwa waenda Hemea. bagombaga kwanga kubacumbikira ariko bakabahahisha. Walikatara kuwapangia, lakini wangewahemelesha kuvyao. Nguko mubibona no muri kino gihe cya none, Kama hizi siku zetu za leo, iki gihe cy'akaga hizi siku za shida, cyaje ari akaga ni wakati wa shida umetujia kubyerekeranye n'iyobokamana. kutokana na mambo ya Abantu babuzwa guteranira mu nsengero, watu wamekatazwa babuzwa kukusanyia, guteranira ku misozi, hata kukusanyia milimani, ariko amasoko ararema, lakini soko zinalema, abanywi baranywa, wakunywa bitewe n'uko iby'iyobokamana ari byo bihora bisuzugura. kwa kuwa mambo ya Mungu ndiyo kila siku inadharauliwa. N'Abasamariya banenagwaga n'Abayuda, Wasamaria hakuwa wakipatana na Wayahudi, ariko bakanga no kubacumbikira. hata hangewapangisha. N'Abayuda bakabanena, Na Wayahudi nao walikuwa ariko wakiwachukia. ntibanenaga ibyo bahashe muri bo. Ona, lakini chakula chao walikuwa Ku wakikiendea manywa tu. saa sita ku manywa y'ihangu, Saa sita ya mchana abigishwa ba Yesu bajya guhaha mu mudugudu we Samariya. wanafunzi wa Yesu wakaenda Hemera katika mji wa Yesu nawe Samaria. arakomeza aragenda, Yesu naye akaenda, agera ku iriba rya Yakobo. alipofika katika kisima cha Ageze Yakobo, ku iriba rya Yakobo, alipofika kwa kisima cha Yakobo, ahahurira n'umugore w'Umusamariyakazi, akakutana na bibi wa Msamaria, amusaba amazi, akamwomba maji, bagirana ikiganiro kirekire wakazungumza kugeza mazungumzo, igihe amusobanuriye iby'amazi y'ubugingo, akamwambia juu ya maji ya uzima wa milele. kugeza igihe uwo mugore yamusabye. Mwanamke akatamani maji yale. Yesu aramubwira ati Yesu akamwambia, genda uzane umugabo wawe. enenda ukalete bwana wako. Umugore ngo basimbukiye ku ntambara y'amadini, Mwanamke akarudi akakimbira ku vita ya madini. ariko Yesu yaramubwiye ngo zana umugabo wawe, nawe aravuga ngo nta mugabo Yesu ngira. akamwambia lete bwana, akamwambia sina bwana. Yesu atubuza ukuri rwose. Yesu anasema unasema kweli Wari mama? ufite abagabo batanu, Ulikuwa na wanaume n'uwo 5 ufite ubusu wawe, na yule ambaye unaishi naye si wako. noneho umugore ngo arikanga, Bibi akashtuka. aravuga ati uyu muntu umenya ibyo nakoze byose nuwahe? Huyu mtu ambaye ametambua mambo yangu Waramubwira aniliyofanya. ngo databuja amenye kuri umuhanuzi, Bwana, natambua kama wewe ni nabii. ariko akwepa ibimureba, Akakwepa yale yanayomhusu. asimbukira ku ntambara y'amadini, Akakimbilia ku vita ya madhehebu. ati none Akasema, umenye kuri umuhanuzi. Mbona natambua kama wewe ni Basogokuruza ko nabii? basengeraga kuri uyu musozi, Baba zetu mbona walikuwa waabudu katika namwe mlima huu? mukagira ngo Yerusalemu niho hakwiye gusengera. Na ninyi mnasema Yerusalemu ndio kunastahili kuombewa, kuabudiwa. Yesu aramubwira ati Yesu akamwambia mugore nyizere, mwanamke uniamini, igihe kigiye kuza wakati ubwo abasenga Imana by'ukuri wale wanaomuomba bazaba Mungu kweli batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu, wataombea Mungu wetu kwa hii mlima wala Yerusalemu. ngo mwebweho musenga icyo mutazi, Ninyi mnaabudu ariko msichokijua, twebwe dusenga icyo tuzi, lakini sisi tunaabudu kuko tunayomjua, agakiza kava mu Bayuda. kwa kuwa wokovu unatoka kwa Wayahudi. Igihe kiraje Wakati unafika, ndetse kirasohoye, hata umefika, ubwo abasenga by'ukuri wao waabudu wa kweli, basengera data mu mwuka no mu kuri, waabudu harisi, wanaombea kuko Mungu data kwa kiroho, ashaka ko bene bari wo kwa musenga. kuwa Mungu anapenda hao ndio Imana watakaomwabudu. ni umwuka, Mungu ni roho, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. nao mwabudu sherti wamuombe katika Umugore kiroho. aramubwira ati Mwanamke akamwambia
nzi yuko Mesiya azaza, najua kama Masia kandi ubwo atakuja. azaza azatubwira ibyo twakoze byose. Masia atakapokuja ataambia tuliyotenda Yesu yote. aramubwira ati Yesu akamwambia eti ninjye tuvugana. ni mimi tunayezungumuza. Umugore yataye ikibindi ku mugezi, Mwanamke alikuwa ametupa mtego, aja gukora amavuna, mwanamke akaenda kawa, agenda ari kuvuga ngo akaenda kisema nimuze mujye kureba umuntu wambwiye ibyo nakoze byose. Njoni mkamtizame yule niambia niyo yatenda. Wabona ari we Yesu. Inawezekana kama ndiye Yesu. Abantu barahurura, Watu wakakuja kwa wingi, bigira ku iriba rya Yakobo, wakaingia katika kisima cha Yakobo. Umugoroba urakuba, Magharibi kafika, bakiryohewe, walikuwa wakipendezwa. babwira Yesu bati Wakamwambia Yesu eti burije, mbona unaingia, tuje mu mudugudu twende huko mjini ucumbike, ulale, n'ejo uzatwigisha. hata na kesho Ahamara iminsi 2 n'itatu ari kwigisha. Yesu akapamaliza siku 2 3 None akifundisha. siyo yumvira rya nama ya Yakobo, Angesikia ile shauri ya Yakobo na Yohana, na Yohana sema barunguze, agasiga batwitse, angebarunguza. ubwo ngubwo yari kwigisha baye. Je, angefundisha wapi? None hano baratubwiye ngo agahuru kataguhishe, Kumbe kichaka ambaye kukuficha ugasiga ugatwitse, usiache na unairunguza, kugira mu mwaka w'ibibazo utazasiga uguciye umutwe, wenda mwaka wa shida ugasa n'utwika inzu yaraye. Uko sawa mwenyewe arunguza nyumba Yaravuze ngo chini mwalimu atatusomea, nuhura n'ibibazo n'ingorane n'ibigeragezo, utakapokutana na shida na wale na majaribu, uje uhangana nabyo, ukuna pambana na majaribu, bigusigira inararibonye, bikuache na unajua yo mambo kugabanya umururumba ambayo uache gutera kuremererwa mu buzima bwawe, ambayo sikuletee kulemewa rohoni mwako. Ibigeragezo birakeneye mu kurema imico ikwiriye. Kumbe tunahitaji majaribu kusudi tuunde tabia nzuri. Uje ubyemera nk'uko umunyeshuri yemera ikizama hawe na mwarimu. Unakubali kama mwanafunzi anapokubali examen ambayo amepewa. Ijambo ritubwira ingabo y'umutamenwa yateganirije umuryango utariganya. Kumbe ngao isiyopasuka imeandaliwa kwa wale wa jamaa zisizo kwa wajane. Bana b'Imana, watoto wa Mungu. Imana ireba mu mitima. Mungu anatizama mioyoni mwetu. Kandi itorero rya mbere na kanisa la kwanza rigomba guhera iwawe, ianzie kwako nyumbani. Iyo ushaka itorero ryo mu rusengero, unapotafuta kanisa ya huko hekaluni, ugashaka itorero ryo ku musozi, hata kanisa ya huko mlimani, iwawe hatabiyobokamana, na kweli kwako hakuna mambo ya Mungu, ni nko kuja gutoba amasoko y'imufunzi yose. Kumbe ni kwenda kuchafua kano za mufunzi zote, ukazaja gushakira amazi meza mu mugezi wa Mwumba. Unaenda tafutia maji masafi ndani ya Mumba. Ntago bishoboka. Iyo ushaka ko amazi abe meza ubanza gutunganya amasoko. Kumbe kama unapeta maji mazuri, tengeneza makano. Amasoko y'itorero rero ni imiryango. Kumbe chemuchemu za kanisa ni jamaa. Noneho tugiye mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, Tumaini la vizazi vyote, mwalimu atatusomea kitabu paje ya 268, ukurasa 268. tugiye kureba impamvu ituma abantu b'Imana barindwa nayo. Sababu gani Mungu analinda watoto wake? Mwalimu atatusomea. Iyo umutima wose wiyeguriye Kristo, imbaraga nshya yinjira mu mutima mushya. Urasobanura? Ndio mwalimu. Iyo umutima wose wiyeguriye Kristo, imbaraga nshya yinjira mu mutima mushya. Kama moyo umejitoa akifu kwa Mungu, nguvu mpya zinaingia ndani mwako. Nuko hakabaho guhinduka umuntu ubwe atari gushobora kwigezaho. Kumbe unapata mageuzi wewe peke ungejifikia yako binafsi. Icyo ni igikorwa kidasanzwe, ni kitendo ambacho sio kwa cha kawaida, kinjiza muri kamere y'umuntu umurimo w'indenga kamere, ambayo inaingiza ndani ya mila kazi ambayo ya kupita kiasi. Umutima wiyegurira Kristo, roho inayotoka akifu kwa Mungu, uhinduka igihome cye, inageuka ngome yake, yiberamo muri isi y'ubugome, ambayo unaishi ndani katika hii dunia mbaya. Kandi ntiyemera ko hari ubundi butware buharwanira. Mungu hawezi kubali nyingine utawali papiganie. Umutima urinzwe utyo n'ingabo zo mu ijuru, roho inayolindwa pamoja na majeshi ya mbingu, uba ari umutamenwa aho ibitero bya Satani bitisukira. Kumbe haiwezi hata shambulio za shetani haziwezi subutu. Iyo umutima umaze kwiyegurira Imana, unapojitoa akifu kwa Mungu, ubuhindutse umutamenwa. Kumbe umegeuka ambayo hawezi ibitero bya Satani bitisukira. Mashambulio ya shetani hawezi kukushambulia. Nico gituma Yosuwa yabwiye Abisirayeli ngo, ndio kwa maana Yosuwa ameambia wana wa Israeli, mukorere Uwiteka mu by'ukuri mutaryarya. Tumikieni Bwana Mungu bila ujanja. None se uburyarya niki? Ujanja ni nini? Muri cya gitabo cyitwa Urugo Ruhire, katika kitabu hiki Nyumba Yenye Heri, ku page yaho ya 89, ukurasa wa 89, hariho amagambo avuga ngo, kuna maneno asemayo, aho umugoma atuye ndihamwishimira. Kumbe pahali mtu mbaya anapoisha wamufurahie, niyo havuye abaho ntibamukumbura. Anapotoka watu wamukumbuke, kuko
imigambi yari ugushyira abandi mu kaga. kwa kuwa shabaha zake ni kuletea watu Iyo ole. ibyiza bigeze ku muturanyi umugome arashishwa. Wakati mazuri nafika kujirani, mtu mubaya yeye anasikia mubaya, Ngo naho ibi bizanye n'igihombo, lakini mabaya nayo letwa na byagera kiombo. ku muturanyi Inapofika kujirani, uw'umutima wayobye akanezerwa. yule ambaye roho yake imepotoka na furahi. Ngo kandi ndyarya ntakimarira inshuti yayo, Mjanja hafaria rafiki yake, kuko izi Imana itanga ari amaseka masa. kwa kuwa anamtolea tu kicheko. Kigaragariza agahinda bitenda kugoboka. Anaonyesha huzuni wale ambao hata Gifatanya wasaidia. n'abandi gutanga inama itenda gufatanya nabo kuzishyira mu bikorwa. Kumba analeta shauri na yeye hata tia ndani ya Ngo matendo. atari ukwibuza uburyo, Haikusema anakosa ahubwo namna, itinya guhomba ibyayo. bali ni kusudi asipate Ngo rero kihombo. ntabwo ari igitangaza. Si maajabu Kurya iby'indyarya kukula mambo ya nko vitu kurya vya mjanja. umuhore w'itungo ritari ryapfa, Kumbe ni kukula nyama ya mnyama ambaye kandi hayakufa. ibikorwa biruta amabwiriza. Kumbe matendo Nk'uko inapita umuntu aruta ifoto ye. jinsi mtu ni muhimu kuliko Indyarya sanamu rero yake. ntinanirwa kuvuga, Mjanja tu tayari kusema, ibizi kuvuga. mjanja anajua tamko. Niko byanditswe no muri Zaburi Ndivyo hata vinavyoonekana ndani kitabu cha Zaburi igice cya 50 sura ya 15 umurongo wa 16. mstari wa 16. Ariko umunyabyaha Lakini mwenye dhambi Imana iramubaza iti, Mungu anamuuliza, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, unalichosha nini kusema amri ugashyira zangu? isezerano ryanjye mu kanwa kawe, Unatia agano langu ndani ya kinywa ubwo uri chako, inyanga guhanwa, kwa kuwa wewe haupendi ukirenza amagambo yanjye, unasema maneno yangu. uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, Unapoona mwizi ufatana n'abasambanyi, hata unatembea na wazinzi, ururimi rwawe rukare mu buriganya, ulimi wako unafanya ujanja, wicara uvuga nabi mwene so, kila siku unamsema mbaya ndugu yako, ubeshyera mwene nyoko, ukimsingizia ndugu yako. ibyo urabikora nkakwihorera, Mambo hayo unayatenda, unawaza kama ukibwira sija, yuko mpanye nawe, unawaza kama mimi kama wewe, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. lakini utapata hukumu ginzi vinavyofuatana machoni mwako. Noneho kuri ibyo by'uburyarya, Katika mambo hii ya ujanja, iyo umutima utarimo uburyarya, kama roho haina ujanja, ukiyagurira Imana, unajitoa akifu kwa Mungu, uhinduka igihome unageuka ngome Kristo yiberamo ambao Kristo anaishi humo muri iyi si y'ubugome, katika dunia hii ya kandi ajabu. ntiyemera ko hari ubundi butware buharwanira. Hawezi kubali kata utawala nyingine Umutima urinzwe utyo n'ingabo zo mu ijuru, roho hii nayo lindwa na majeshi ya mbinguni, aba ari umutamenwa haiwezi pasuka, aho ibitero bya Satani ambao bituzwe. shambulio za shetani hawezi mwangika Tutari pale. twaje mbere muri kino gitabo, Kabla tuyasonga mbele katika muri cya kitabu, gitabo cyitwa Urugo Ruhire, nanone nyumba yenye heri nitawasomeeni, ku paje yaho ya 61 ukarasa wa 61 hariho amagambo ari kuvuga ngo, kuna maneno yasemayo. abantu benshi mu magambo Watu wengi ndani ya maneno wumva bashaka ibyiza, wanasikia wanapenda ariko mazuri, umwete wabo ukarangirira mu kuvuga. lakini bidii yao inaishia kwa kusema tu. Ngo nicyo gituma kurabagirana k'umwenda Ndio kwa maana kuangala kwa nguo kutawubuza gusaza, hawezi acha na nguo no haizeke. guseka Kumbe kucheka ntikwabuza ababigusebanya, hawezi kataza wabaya kusengea. kandi uwimana Yule asiyotoa, ntabura gusaba, mtu mwenye atoaga naombaka, kandi ushaka iby'abandi mtu mwenye apanaka naombaka tu, ntabura amaganya, na yule ambaye anapenda vya wengine kandi anaomboleza. utazi ko birusha Yule ambaye hajua kama vinachosha, ntabura gusesagura. yeye anatapanya tu Ngo mali. kandi menya ko wikubira akaryoshye, Wewe unapopenda mambo yako ya utamu tu, n'ikibabaje cyaza ukakirya wenyine. kumbe na shida zinazokuja wewe peke tu. Niba ibyo kurya bihiye uzajya wumva uzabirya wenyine, Kama chakula chako cha hivi nakula wewe peke, wari ukwiye no kujya wikubira agahinja kapfuye ukakarya ukagahamba wenyine. kumbe na mtoto wako ambaye amekufa na wewe muzike wewe peke. Noneho ahangaha tugeze, Hapa tunapofika haravuze ngo kunasema nitutiyegurira ubutware bwa Kristo, kama tujitoe wakifu kwa utawala wa umubi Kristo, azadufata mpiri. shetani atatuteka. Tugomba kugengwa n'umwe muri abo babiri byanze bikunze, Inatubidi mmoja wa wao wawili tutawale, kuko izo mbaraga zombi zirwanira gutwara iyi si, kwa kuwa nguvu hizi mbili zinagombania kutawala hii kugira ngo dunia. tugere munsi y'ibendera ry'umutware w'umwijima. Kusudi tufika katika chini ya bendera ya Si muongo. ngombwa ko tuba twabihisemo, Kumbe haiko lazima tuvichague, birahagije gusa inatosha tu kwirengagiza, kutojali. kwifatanya n'ubutware bw'umuntu. Kumbe rudilia mwalimu, Birahagije gusa inatosha tu kwirengagiza, kutojali. kwifatanya n'ubutware bw'umucyo. Kumbe kutokuwa pamoja na utawala wa nuru. Ubwo iyo wirengagije kwifatanya n'ubutware bw'umucyo, Kumbe wao hujali katika utawala wa wahaye nuru. Satani uburenganzira ko gufata mpiri. Kumbe mupa shetani ya kukamata mateka. Nitudashaka gufatanya n'abamarayika b'ijuru, Kama hatupendi kuchangiza na malaika wa mbinguni, Satani zigarira imitima yacu maze ayigirindiriye. shetani atarudisha mioyo yetu ifanye ngome Uburinzi yake. bwacu buturindika ibintu gutuza Kristo mu mitima yacu twizeye gukiranuka kwe.
yafaa tuwe akae ndani ya mioyo yetu tukiamini utakatifu wake. Nitutifatanya n'Imana mu buryo buzima, Kama tujitoe akifu pamoja na Mungu kwa kweli, tuzabona imbaraga zo gutsinda ibikorwa by'uburiganya n'inarijye no kwikunda ndetse n'ibigeragezo. Hatutapata nguvu za kushinda umimi hata na kujipenda hata majaribu. Abantu bashobora kureka imwe mu migenzereze mibi y'akamenyero, Watu wanaweza acha tabia zao za mazoea ndetse bakitandukanya na Satani by'igihe gito, hata wanajitenga na shetani katika muda ariko kitambo, kuiherezo bazaneshwa, lakini mwisho watashindwa. niba birengagiza kugirana ubano hamye n'Imana bayumvira buri kanya. Kama hawishi hawaambatane na Mungu, Turamutse tutazi Kristo ku giti cyacu, kama hatujue Kristo ngo binafsi, tugirane umusabano uhoraho, hata tuwasiliane naye wa kila umwanzi siku, yatwigarurira, adui anaweza maze tuteka, kuihereza akaba ari we twumvira. mwisho tutamtii shetani. Imiryango rero ikeneye Imana, Ni kusema jamaa ambayo inahitaji Mungu, mwirinde ikintu cyitwa uburiganya. mujirinde ujanja. Aya masezerano dusomye yose Agano hizi tunazo wasomeeni, yasezeraniwe imiryango itariganya. imehaidiwa jamaa ambazo hazina ujanja. Mu minota dusigaranye, Katika dakika ambazo tunazo baki nazo, turasoma mu gitabo cy'intambara ikomeye, tutawasomeni katika kitabu cha Pambano Kuu, mu cyigisho cya 32. fundisho la 32. Njewe mfite icy'ikinyarwanda kirekire, Yeye ana kile cha Kinyarwanda, kile cha mrefu ni mu masubi aja gusoza. ni katika ukarasa hizo za mwisho Njewe ni ku page ya 451. kwa 451 kile kitabu cha mrefu cha Pambano Kuu. Hari ijambo rivuga ngo, Kuna neno ambao mwalimu atatusomea. abayoboke ba Yesu bari bazi bike gusa ku by'imigambi ya Satani, Wanafunzi wa Yesu walikuwa wanajua machache kwa malengo ya shetani, n'ingabo imigambi ya Satani n'ingabo ze babafitiye. kumbe ambao shetani na majeshi yake walikuwa nao kwao. Ariko uhora yicaye ku ntebe y'ubwami mu ijuru, Lakini yanaye kiti katika kiti cha ufalme mbinguni, azahindura ubwo buhenzi igikoresho cyo gusohoza ibyagambiriye. atageuza ule ujanja kifaa cha kutumia yale anayoilenga. Uwiteka yemeye ko ubwoko bwe bugera mu bigeragezo bikomeye. Bwana Mungu amekubali taifa lake fika katika majaribu makubwa, Bidatewe nuko anezezwa n'imibabaro n'agahinda bahura nabyo, Mungu afurahishwe na manunguniko hata na wanaokutana nayo, ahubwo ari ukugira ngo ahubwo ari uko ariyo gahunda yemewe yo kugera ku kunesha guheruka. Kumbe niyo utaratibu inayokubaliwa kusudi pate ushindi wa mwisho, Kubakingira ibigeragezo byose, kuwakingia majaribu yote, ntibyubahirije Imana, kuwakingia majaribu yote haimuhesimishe Mungu, kuko umugambi wayo kwa kuwa shabaha la Mungu wo kunyura mu bigeragezo kusudi tupite ndani ya majaribu, ari ukubategurira gutsinda, kusudi ni kutuandaa, kusudi mu gihe baba bahanganye n'ibitero ni by'umwanzi. kutuandalia ushindi tunapopambana na majaribu ya Mwene shetani. data uvuye hano Ndugu yetu ambaye ametoka hapa amaze kudusomera ijambo ametusomeni neno lisemalo riri mu mubwiriza 7:14. katika Mhubiri sura yake ya 7 mstari wa 14. Adusomeye ijambo riri kuvuga ngo, Ametusomea neno ya ku kusema munsi w'amahirwe uzaje wishima, siku ya bahati kuna ku furaha, munsi w'amakuba uje utekereza siku ya shida kuna waza, yuko Imana yabiremye kwa byombi. kuwa Mungu amevumba vyote Ariko viwili. icyo nari nshakamo Ninachokilenga ndani gitumye ndisubiraho, kwa kuwa nimeirudilia, nuko ku munsi w'amakuba ari wo munsi wo gutekereza. kumbe siku ya mateso ndiyo siku ya kuwaza. Reka dufatanye kubitekereza. Acheni tuchangize pamoja. Abahuye n'ibigeragezo, Wale ambao wamekutana majaribu n'abavuye mu birori, na wale wanaotoka ndani ya karamu, abo mubona bari gusaba umwanya wo gushima Imana imbere y'amateraniro ni bande? wale wanaomba wakati wa kushukuru Mungu ndani ya mkutano ni wanani? Mbifatanije namwe, Pamoja na mimi na ninyi, abanyamubabaro nibo bakunda gushima Imana. kumbe wale wamekumbwa na shida ndio wanao. Niyo mpamvu Imana ije yemera abantu bakanyura mu bigeragezo, Kumbe ndio Mungu anaruhusu tupate na majaribu, kuko yanavuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, heri yule avumilie yale yanayomjaribu, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo atakapokubaliwa atapata taji ya uzima milele, Imana yasezeraniye abayikunda, ambao Mungu amehaidia wale wanaompenda. noneho Imana yemera ko ibigeragezo bigera ku bantu bayo, Mungu anaruhusu majaribu wafikie watoto wake, kugira ngo insinzi yabo izabe y'agaciro. kusudi ushindi wao uwe wa thamani. Abantu b'Imana nibashikama ku masezerano yayo, Watu wa Mungu watakaposhikamana agano zake, nibatura ibyaha byabo, watakapokiri dhambi zao kandi bakitandukanya nabyo, na wanajitenga na dhambi, nubwo haza abantu babi hata kunakuja watu waovu, cyangwa hakaza abadayimoni, hata na pepo zinakuja, bashobora gukoma mu nkokora umurimo w'Imana, hawawezi kuwapinga au kupinga au kukipinga cyangwa kazi ya ngo Mungu.
batwikire ubwiza bw'Imana bwe kubarasira. Hao wafunge utukufu wa Mungu kwa jinsi nuru ya Mungu siwafikie. Ndasubira muri aya magambo. Tarudilia maneno haya. Abantu b'Imana nibashikama ku masezerano yabo. Watu wa Mungu watakaposhikamana na agano zake. Nibatura ibyaha byabo. Watakapokiri dhambi zao. Kandi bakitandukanya nabyo. Watakapojitenga na dhambi. Nubwo haza abantu babi. Hata kunaweza kuja watu cyangwa hakaza abadayimoni. Hata pepo za shetani zikuje. Ntibashobora gukoma mu nkokora umurimo w'Imana. Hawezi zuia kazi ya Mungu. Cyangwa ngo batwikire ubwiza bw'Imana bwe kubarasira. Au wafunge nuru ya Mungu isiwafikie. Igishuko cyose, jaribu iwayo yote, imigambi mibi yose, shabazo mbaya zote, byaba mwibanga cyangwa ku mugaragaro, iwe ndani ya siri wala hadharani, bizatsindwa umuhashya, itashindwa hata mbali. Ubwo nukuvuga ngo arabe bikora bari mwibanga, wale wanaozitenda kwa siri, arabe bikorera ku mugaragaro, wale wanaofanya hadharani, arabakora amasenga nka ya Baramu, wale wanaofanya maombi kama ya Baramu, bagambiriye gukoma mu nkokora umurimo w'Imana. Shabara tu ni kuleta, bose bazatsindwa umuhashya, wote watashindwa kwa mbali. Si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, si kwa nguvu wala kwa, ahubwo ni kubw'umwuka wanje, ni kuwiteka Nyiringabo. Ndio vile Bwana anasema, amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, macho ya Mungu na watazama watakatifu, amatwi yari ku byo basaba, masikio kwa wenye wanavyoomba. Mbese ninde uzabagirira nabi nimugira ishyaka ry'imirimo myiza? Nani atawatendea mabaya mtakapokuwa na bidii ya kutenda mema? Ubwo Baramu yahumishwaga n'ingororano zo mu rwego rwo hejuru, wakati Baramu alipofufushwa na zawadi ambayo amepewa hali ya juu, ubwoko bw'Abisirayeli akaenda Kanaani, taifa teule wana wa Israeli, amaze gutambira Uwiteka ibitambo, alipoletea Mungu kafara, yatekereje kuvuma ubwo bwoko bwe. Aliwaza Kanaani, taifa teule la Mungu. Umwuka w'Uwiteka abuza umuvumo gusohoka mu kanwa ka Baramu. Roho wa Mungu akataza laana isitoke ndani ya kinywa cha Baramu. Ashaka kuvuma ubwoko bw'Imana, alipendera Kanaani, taifa teule la Mungu. Ahubwo Baramu ahatirwa kuvuga amagambo akurikira. Bali Baramu akakaziwa kusema maneno yafuatayo. Aravuga ati, akasema eti, navuma nde? Naweza laani Uwiteka atavuma. Siwezi laani wale ambao Mungu amebariki. Kandi narakarira nde? Naweza wasirikia Uwiteka atarakarira. ambao Bwana hakuwasirikia. Icyampa nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa. Wakunipa ninakufa kama watakatifu. Iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Mwisho wangu nakuwa kama watakatifu. Ubwo bongeraga gutamba ibitambo, walipo tena aleta kafara, umuhanuzi mubi yaravuze ati, nabii mubaya amesema, dore nategetswe kubahesha umugisha, ona nimeamuriwa kuwapa nayo yawubahaye, na Mungu amewapa baraka, sinabasha kubanyaga, siwezi wanyanganya. Ntibonye gukiranirwa ku bwoko bwa Yakobo, haioni mabaya kwa taifa ya Yakobo, ubugoryi ntibibonye mu Bisirayeli, haioni upumbavu wala ujanja kwa wana wa Israeli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo, Bwana Mungu yupo pamoja nao, ni umwami wabo, ni Bwana wao, ngo bayivugiriza impundu, wanamupigia shangwe. Nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, hakuna uaguzi ambao inakuwa ndani ya taifa ya Yakobo, nta bupfumu buri mu Bisirayeli, hakuna piga ramuni ndani ya watoto wa Israeli. Cyategetswe aba Yakobo n'Abisirayeli bazabwibwa icyo Imana ikora. Wana wa Israeli wataambiwa yale Mungu anayotenda. Igicaniro cyubakwa inshuro ya gatatu, kafara ikajengwa mara 3. Baramu yongera kugerageza kuvuma ubwoko bw'Imana. Baramu akajaribu tena kulaani taifa la Mungu, ariko mu kanwa k'umuhanuzi utabishakaga, lakini katika kinywa cha nabii ambaye kwa anapenda, Umwuka w'Imana atangaza ubwoko bwatoranijwe imigisha n'uburumbuke. Roho Mungu akatangazia taifa la Mungu baraka, ubwenge n'uburyarya bw'abanzi babo. Kumbe akiri na ujanja anairani. Uzakwifuriza umugisha wese, atakaye kutakia baraka azahabwa umugisha, abarikiwe. Kandi uzakuvuma wese, atakaye kulaana yeyote, azavumwe, alaaniwe. Aya magambo, maneno haya yavuzwe n'umuhanuzi gito. Nabii huyu ambaye si mzuri ndiye amesema, ariko yaragiye kuvuma ubwoko bwatoranije, lakini alikuwa maendeleo kulaani taifa teule, ariko bitewe nuko nta cyaha Imana yari bazimo, kwa kuwa Mungu hakuhesabia dhambi. Mu cyimbo cy'umugisha hajaga cy'umuvumo hazaga umugisha, hari parana baraka imekuja. Ariko hari ijambo ryitonderwa, kuna neno ambao tunaweza tafakari, nuko nta kuragura kwari mu bwoko bwa Bisirayeli. Kuna waaguzi wala kupiga ramuni ndani ya taifa ya Israeli, no gushika, hakuna hata ile ya uraguzi. Ariko hari abantu bagiye batangira muri uyu murimo. Kuna watu ambao wameanza katika kazi hii. Twari tuzi ko abagorozi bavurira ubuntu, tulikuwa tunajua kama watengenezaji wanatunza, ariko bagatangira wanaanza bagenda bamanuka gake gake, wanashuka pole basubira hasi, wakirudi chini, asaba udufaranga twisabuni, anaomba pesa ya sabuni, kugeza igihe abona ingwara ikomeye, paka anapata magonjwa, agatangira kuba inshuti y'abashitsi, anaanza kuwa marafiki wa waaguzi wapiga ramuri. Noneho agatangira agashika,
anaanza anatumika na ubu pepo. n'abantu benshi Leo watu wengi bavurira amafaranga ambao wanaotunza kwa pesa na bameze nk'umuhanuzi witwa Balamu, wanakuwa kama nabii Balamu. bari basanzwe ari abakozi b'Imana, Walikuwa ni watumishi wa Mungu, ariko ubu ngubu ni abakozi b'imbiye. lakini leo ni watumishi wa pesa. Inzira yo kuvumwa rero yamaze gutegurwa, Kumbe njia ya kulaaniwa ariko batari imeandaliwa bakandagira amategeko y'Imana. kabla wakanyanga amri za Mungu. Twasomye ngo siko bizaba mu bagutegereza, Itakuwa vile kuonayo nta uzakorwa n'isoni. hakuna yeye atakayo Abava mu aibika. isezerano nta Wale mpamvu wanaotoka ndani ya yo agano pia sawa, bazakorwa n'isoni. ndio ambao wataaibika. Nubwo amasenga yakorwa Hata waombe je, ameze nka bya bitambo, kama ile makafara ntacyo yamara hawezi kuwa na keretse mafaa, ari wowe uteye intambwe yo kureka Imana. bali wewe utakapopiga hatua ya kuacha Mungu. Noneho turamanuka hepfo. Mwalimu atatusomea chini. Muri icyo gihe Abisirayeli bumviraga Uwiteka, Wakati wa Israeli wanatii Mungu, kandi igihe cyose babaga bacyumvira amategeko y'Uwiteka, wakati wote walikuwa wakitii amri za nta Mungu, bubasha bwo kwisi cyangwa ubw'ikuzimu bwabahangara. hakuwa na uwezo toka kuzimu wala duniani ambayo Ariko umuvumo wa Balamu, lakini laana ya Balamu utakundiwe kuvuma ubwoko bw'Imana, ambao kuruhusiwa kulaani taifa teule, amaherezo wabagezeho mwisho umewafikia igihe yaboshaga gukora icyaha. wakati aliwashawishi kutenda dhambi, Iyo bicaga amategeko y'Imana, wakati ulikuwa kiasi sheria za Mungu, ubwo ubwoko bwatandukanaga nayo, taifa ilikuwa ikitengana na Mungu, bagasigara bategekwa n'umurimbuzi. wanabakia wakiongozwa na adui shetani wa kuangamiza. Muzirikane ijambo turiho, Zingatia neno ambalo ni ingabo y'umutamenwa ngao ambayo hawezi pasuka, yagenewe umuryango utarigaye. imeandaliwa kwa jamaa ambayo haina ujanja. Iyo bicaga amategeko y'Imana, Wakati walikuwa kiasi sheria za Mungu, ubwabo bitandukanyaga nayo, walikuwa wakijitenga na Mungu, bitandukanyaga nayo. walikuwa wakijitenga na Mungu. Reka tumanuke gatoya. Acha mwalimu ashuke pole pole. Satani azi neza ko Shetani anajua vizuri umunyantege nke uguma muri Kristo Yesu kama mzaifu ambaye anaambatana na Kristo arusha Yesu, igitero cy'ingabo z'umwijima, arusha imbaraga igitero cy'ingabo z'umwijima. anapitisha nguvu shambulio ya shetani. Ndasubira kora aya magambo. Ntarudilia maneno haya. Satani azi neza ko Huyu shetani anajua vizuri ya kwamba umunyantege nke uguma muri Kristo Yesu, mzaifu anayebakia ndani ya Kristo arusha Yesu, imbaraga igitero cy'ingabo z'umwijima, anapitisha nguvu shambulio ya muovu kandi shetani. azi ko Shetani anajua ya niba kwamba muteye kama anamshambulia, azatsindwa ku mugaragaro. shetani anajua kama atashindwa kinagaubaga. Nuko rero Ni kweli Satani yifuza gukura abasirikare b'umusaraba mu gihome cyabo gikomeye, shetani anapenda waaskari wa msalaba watoshe ndani ya ngome yao, akabakurikirana ari hamwe n'ingabo ze zihora ziteguye gutsotsoba abamunyurira mu gitsina. anawafuata akiwa na majeshi yao, ikiwa tayari kupiga wale ambao wanaotoka ndani ya Ndasubira muri aya magambo. Acheni mwalimu arudie maneno haya. Satani azi neza ko umunyantege nke uguma muri Kristo Yesu Shetani anajua vizuri kama mzaifu ambaye anayebaki ndani ya Kristo arusha imbaraga igitero cy'ingabo z'umwijima. anapitisha shambulio ya shetani. Azi kandi ko Anajua ya kwamba niba muteye kama anashambulia huyu, azatsindwa ku mugaragaro. anajua kama atashindwa kinagaubaga. Nuko rero Satani Shetani huyu yifuza gukura abasirikare b'umusaraba mu gihome cyabo gikomeye, anapenda tamana tosho wa askari wa msalaba, akabakurikirana awatoshe ndani ya ngome hamwe zao, n'ingabo ze awafuate pamoja na majeshi zihora yake. ziteguye gutsotsoba Majeshi ya shetani iko tayari abamunyurira mu gikingi. kupiga wale wanaopita katika ngome yake. Muribuka mu Kristo na byiringi, Acha niwakumbushe Mkristo na ubwo tumaini, bagiraga ahantu hari inzira ebyiri, wakati wamefika pahali pa njia pana, babaye nk'abashidikanya, walisita, bibagirwa gusoma urwandiko rwabo, wakasahau kusoma barua yao. maze ngo Mukristo asa n'ugiye inyuma y'ingike gatoya, Mkristo akaingia nyuma ya ngome kidogo, abona akayira koroheje ibirenge, akaona kanjia kafupi pale, ngo abwira Byiringiro ngo akaambia Tumaini, ngwino mugenzi wanjye, njoni ndugu yangu, mbonye akayira keza napata kanjia kandi gakikiye akacu, napata kanjia ambayo wabona kari buturuhure, ambayo ni kanjia fupi ambayo Byiringiro aramubwira ati Tumaini akamwambia aka kayira nikatuyobya, haka kanjia kama kanatupotosha. Mukristo aramubwira ati ngwino wirebere. Mkristo akamwambia njoni ukatazame. Bahageze bombi ibirenge byabo biroroherwa, walipofika pale miguu yako ikakuwa rahisi, bagiteye intambwe bari kugana imbere, walipiga kisogo njia, bahura n'umuntu witwa Mwiyiringira, wakakutana yule mtu anayejitumainia. Baramubaza baturava ukajaye, je, unatoka wapi na kwenda wapi? ati ni kuja ku musozi Siyoni, naenda katika mlima Sayuni, ati noneho tujanirane, twende pamoja baba. abaje imbere, akaenda mbele zao. Bageze imbere umwijima uraza, walipofika mbele imvura iragwa, mvua ikanyesha, imivu iratemba, umwuzure uraza, garika, bararengerwa, wakazama. noneho
wa undi wari uri imbere yabo witwa Mwiyiringira ule ambaye alikuwa akijitumania alikuwa mbele aba yao, yamaze kugwa mu bushya. akaanguka ndani ya Amaze shimo. kugwa mu bushya baramuhamagara ntibamubona. Alipoanguka ndani ya shimo akamuita, hakusikia sauti. Icyakurikiyeho muri icyo cyigisho Kilichofuata katika fundisho hili nuko igihanda cyitwa Bwihebe cyafashe abo bagabo babiri, ni kwa mtu mbari kamata kabafungira mu wanaume kazu k'ikuzimu, akafungia katika kanyumba bamarayo iminsi ine n'amajoro ane. walibakia siku ine na Amahirwe y'abakijije bahati walioipata nuko bibutse imfunguzo zitwa ibyasezeraniro, walikumbuka fungua ambazo ariko nuko bari banyutse igikingi cy'icyo gihanda. ni kwa kuwa kumbe wameingia katika None na ngome ya Satani ngo shetani. ashaka akegeje ko ingabo z'Imana ziva mu gihome cyabo, Shetani anangoja majeshi ya Mungu itoke nabo ndani ya bakaba ngome yao. bateze ambushe Na wanatega we ambushi n'ingabo ze yeye na majeshi yake kugira ngo shetani, batsotse bari batira igikingi. usudi wamalize wale wanaopita katika Nitwiringire ngome Imana yao. twicishiye bugufi, Tutakapomtii Mungu tukikenyekea tukumvira amategeko yayo yose, na tunatii sheria za Mungu zote, izadutabara. Mungu Nta atatusaidia. numwe washobora kubuha umunsi umwe Hakuna mtu cyangwa anayeishi isaha imwe siku moja wala saa moja atiragije Imana mu mashengero. kama hajitenda wakifu kwa Mungu katika Cyane maombi. cyane twiringire Uwiteka, Zaidi tumtumaini tumusaba Mungu, ubwenge bwo kumenya ijambo rye. tumuombe akili ya kujua neno lake. Muri ryo Ndani ya neno ni hili imitego kuna ya wa mugome yishurirwa, ndiyo mitego yote ya mwovu shetani hamwe tunayogundua. n'inzira zo kumutsinda. Hata muna njia za kumshinda. Satani ni umuhanga Shetani ni shujaa, wo gutondagura ibyanditswe byera mu mutwe, anajua kutaja maandiko umurongo wose akawa ubusobanuro yihimbiye, shahiri kwa shahiri, anaifanua kitu abona anapenda. ko bwasitaza abantu. Anaona kama inaweza potosha watu. Dukwiriye kwiga Bibiliya twicishije bugufi mu mutima, Inatubidi tujifunza Biblia tukinyekea roho tutagira mwetu akanya na gato duhuga bila kupoteza ko wakati, turi abantu b'Imana. kama tuko watoto wa Mungu. Nubwo dukwiriye guhora twirinze imigambi y'umubi, Ingawa tunakuwa tunabaki tukirinda, dukwiriye guhora dusenga twizeye tuti inatubidi tuombe, tudumu katika maombi, ntuduhane mu bitwoshye. usituache ndani ya majaribu. Aha ngaha dusomye harakomeye. Hapa tunapowasomeni ni nguvu. Erega abana b'Imana, Ninyi watoto wa Mungu, abafite inzira zije Siyoni mu mitima yabo nibo wale wanaokuwa batazayo. na njia za kwenda Sayuni rohoni mwao hawatapotoka. Ariko abantu benshi bazi imirongo, Watu wengi wanajua shairi ariko bakayicagaguramo nka Satani. lakini wanakatakata ile shairi kama shetani. Ntiwibuka ko Satani Sikumbuke kama shetani yagiye kugerageza Yesu mu butayu, wakati alipojaribia Yesu jangwani, Yesu yamubwira ngo byanditswe Yesu ngo, alipomwambia kunaandikwa. Satani ubwa kabiri ku kigeragezo cya kabiri nawe akamubwira ngo byanditswe. Jaribu ya pili shetani akasema kunaandikwa, Ariko ho batandukaniye lakini tofauti. nuko Yesu we yujuje umurongo, Yesu alisema ile dondoo yote, nawe Satani acamo umurongo, shetani akakata ile dondoo. aravuga ngo Ile verse shetani niba akaikata, uri umwana w'Imana kama wewe ni mwana wa Mungu simbuka, ruka, kuko byanditswe ngo kwa kumeandikwa, izagutegekera abamarayika itakuandalia malaika bakurinde wakulinde, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. kusudi usipige mguu wako Ariko jikujibu. hasiga ijambo rivuga ngo bakuramire mu nzira zawe zose. Lakini akaacha neno kusema atakapo kwa Niko n'abantu benshi bahetse Bibiliya, watu wengi wanazo Biblia, bafite n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, wanavyo vitabu vya roho ya unabii, imirongo imwe barayimira, shairi zimoja wanazimeza, bakagaragara nk'abahanga bayizi, wanaonyesha kama mashujaa wanaojua ariko ari Biblia. ubuhanga bwo kuyobya. Kumbe ni ushujaa wa Ngo na kupotoka. Satani ni umuhanga wo gutondagura ibyanditswe byera mu mutwe, Kumbe shetani ni shujaa naye wa kusema maandiko matakatifu, ariko lakini ngo agamije kuwuha ubusobanuro butari shabaha yake ni kupa tafsiri ambayo sio ya kweli. mu minota nk'icumi dusigaranye. Katika dakika 10 ambazo tunazo baki nazo, Dushaka kugira ngo tugire icyo tuvuga tunapenda tuseme kitu hiki. muri Zaburi 91 Zaburi 91 hari ijambo rivuga ngo, kuna neno lisemalo, uba mu rwisho rw'isumba byose yule anayekuwa katika maficho ya azahama mu Bwana gicucu cy'ishobora byose. atabaki mahali hapo. Ndabwira Uwiteka nti, Naambia Mungu wangu eti, ndabwira Uwiteka nti, naambia Mungu wangu eti, urubuhungiro bwanjye wewe ndiyo kimbilio langu, n'igihome kinkingira, ngome inayonikingia, Imana yanjye niringira, Mungu ninayomtegemea, kuko ari uzagukiza ikigoyi kwa cy'umugoyi kuwa ndiye atakayenipongesha na mtego wa mugiga mshetani, irimbura, hata na tauni irimbura. na tauni nayoangamiza. Uwiteka, reka dusubire muri aya magambo. Tafadhali mwalimu atarudia maneno Zaburi kuko ari uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Zaburi 91. Tugeze ku murongo wa 4. Ndio. Azakubundikiza moya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye, umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cyane ijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugendera ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihanga. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa,
ubona ibihembo by'abanyabyaha kuko ari wo buhungiro bwanjye Uwiteka wagize isumba byose ubuturo nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Amina. Kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakuramire mu nzira zawe zose, bakuramire ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzi w'intare n'ikiyoka. Uko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, zamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye nzamwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza mu icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Amina. Iri ni isezerano rya ya miryango. Hii ni agano ya jamaa hizi itariganya ambayo haina ujanja. None si imiryango iriganya yo isa gute? Sasa jamaa ambazo zinazokuwa na ujanja, tugiye kurangiriza muri cya gitabo cyitwa Urugo Ruhire, nyumba yenye heri, ndio tunakomeshea, tunatamatishia. Muzingo wa 2, gombo lake ni la 2, upaje yaho ya 3, ukarasa ni ya 3. Hariho amagambo ari kuvuga ngo, kuna maneno mwalimu atatusomea, burya kaga kugarije isi kamaze kuyimerera nabi. Kumbe wale ambayo imepiga dunia ilishayitesa ku buryo kwa ginzi, ishavu, ni mashaka, intimba, pamoja na umubabaro, pamoja na mauzuni no gucogora, hata na kukata tamaa, bimaze kuboneka impande zose zizi. Pande zote za dunia imepatikana maneno haya. Kandi hafi y'ibintu byose, pembeni ya vitu vyote, ngo byakomotse kukononekara no guta inshingano kw'imiryango bizanywe n'amayeri ya Satani. Kumbe mayeri ya shetani ndio imeleta niyo chanzo cha mambo yale. Imiryango hafi ya yose, jamaa karibu ya yote, ihagaze mu cyambu giteye ubwoba, inasimama katika kivuko kinacheleta. Satani yagamije kumarira abagenzi bazisiyoni yo mwijuru, ambacho shetani amua kumaliza wasafiri wote kwenda muri icyo cyambu. Katika kivuko hiki kiri kunyugwamo n'abantu benshi, wasafiri wengi hupitia hapo, bari kugenda babyigana, ambao wanaenda wakisukuma mwirimbukiro, wakienda fasi ya kuangamiza, batabizi wao hawaju. Kandi icyo cyambu kivuko hiki kiri kunyugwamo n'abagabo n'abagore, wanaume kwa wanawake huvukia bakuze mu gihagararo, ambao wanaonekana kama wanakomana, ariko ubwenge bwabo bukibwira ngibyi ngibi, lakini akili yao sitimamu. Icyo bibabyarira chenye kinacho matokeo nukubana mu nzu, wanaishi nyumbani, ntibamarana irungu, hawamaliziani, bakabura urugwiro, hakuna hata ureheza abandi kuzi wabo, hakuna hata mwenye anasukumia mwenye. Umusaruro wabyo mavuno nukubyirura abasore n'inkumi, ni kuzaa vijana bashingiranwa ibyaba ari amahurira nzira, ambao wanaoana na nikukutania njiani. Uwo mubano w'abantu bataziranye imico, hii maisha watu ambao afamene tabia, ukazabahindukira nk'isoko y'akagezi gasharira kavomerera umuryango, inakuwa kama chemuchemu ambayo haina maji matamu. Isoko yayo mazi, chemuchemu ya maji hii yica abaturanyi n'abagenzi, inaua wasafiri na iyo nzira igana mwirimbukiro. Njia hiki kivuko cha kuangamiza, n'abangavu barayizi, hata na wavulana na kandi akarenge kabo nikayisibamo, miguu yao kila siku kanyaga katika njia. Nicyo gituma benshi, ndio kwa maana wengi bahora mu ruzerero, kila siku wanazerera, bakurwamo no kurya no kuryama, ambao wanatoshwa kwa kula na kulala tu. Uwo mwanzi utagoheka, shetani ambaye asinzia, akabategera mu rwenya, anawategea ndani ya mambo ya kuchekesha, hata ndani ya karamu, no mu bitaramo, hata ndani ya mambo ya kukesha. Nubwo byinshi muri ibyo bitaramo, hata mengi katika makesha haya, twikira ishusho y'idini, ambayo vinajifunga nguo ya, ariko Satani kuyobereza mo benshi, kataza shetani kupotosha watu wengi. Iyo nzira, hii njia, abana bari kuzahiteshwa n'ababyeyi babo, watoto njoo wamgekataza none benshi mu babyeyi, lakini wengi ndani ya wazazi bazi gutandukanya indyo n'imoso, haje tufatisha kume na kushoto, bazi gutandukanya ibyera n'ibyanduye, haje kutufatisha matakatifu na n'ababizi, na wale wanaojua batinya kunyuranya n'urubyaro, wanaogopa wasiseme kuwina, bakabisunikira ababwiriza, wanasukumia tu kwa wahubiri. Kandi benshi mu babwiriza na wengi wahubiri ngo ntibazi gutandukanya indyo n'imoso, haje kutofautisha ngo n'ababizi, na wale wanaojua kutofautisha batinya kunyuranya ngo batinya kuvuga ukuri ngo kutabatesha abayoboke, wanaogopa kusema ukweli kusudi wasipate washiriki. None ababyeyi benshi basigaye bumiye bibaza amaherezo y'abana babo bikabayobera. Wazazi wengi wamekata tamaa, wanasema mwisho watoto wetu takuwa na paje ya 4 yaho, ukarasa wa 4 katika kitabu haravuze ngo menya ko ibyo usabwa mu kubaka umuryango ni wowe ugomba kubyiga. Kumbe inakubidi ujifunze yale ya kutumia kwa kujenga jamaa yako, kuko mu nzira yo gutunganya ntaho hatuma abandi, katika njia ya kutengeneza hakuna anayetumana mwingine. Aho ikibazo cy'abubatse gihagaze kuri ubu, shida ya wa nyumba inaposimamia, ngo ni kungiki ihengamye, ni kunyumba ambayo inayopengama, inkike ihengamye, ni mushi ambayo inayopengama, ngo
igiye kuriduka ku muryango. Muje ambayo inatangukia jamaa. Impamvu bitaboneka ngo bitere benshi ubwoba, Kwa nini hailetewa wenye hofu? nuko igicu cy'ubujiji butwikira iki kinyejana Ni wingu ya ujinga ambayo inayofunika karne hii. bubuza abantu benshi kwitegereza. Inakataza watu wengi kutizama. Unaniwe kurwubaka, Yule ambaye shindwa kujenga nyumba unaniwe yake, ingeso zo yahisemo, unayeshindwa tabia cyangwa alizozichagua, bombi barambiranwe, wala wakichokana, basanga umuturi hafi ari ubutane. kumbe wanaona dawa ya karibu ni kuachana tu. Nicyo gituma amalisansi ari menshi kuruta mariage. Ndio kwa maana watu wanatengana zaidi kuliko Undi nawe ati, mwingine akisema reka nshinyirije twarabyaranye. acha nivumilie kwa kuwa nimezala Undi naye. nawe ati, Na mwingine eti umwanya ndimo mwitorero no mu yindi mirimo unyimisha uburenganzira bwo gutana nawe. hii nafasi nayo nilikuwa ndani ya kanisa. Undi nawe ati, Mwingine anasema nzemera mvunike, nitakubali nivunjike, ariko sinatandukana n'iyi mari. lakini siwezi achana na hii. Abandi bahora mu manza zidashira, Wengine katika none wubakiwe n'imiryango bakomokamo nibabereye maso. Ona mjamaa wanaoishi nani inakuwa Bageze hepfo baravuga ngo, walipofika chini wakasema ngo menya ko urugo rwubatswe nta ntego y'umugabo n'umugore bafite ifatika. kumbe jamaa ambayo inajengwa wala nyumba inayojengwa bila kuwa na lengo ya mama na baba Rwubakwa vuba inajengwa kwa mbio kandi rugasenyuka vuba, inabomoka pia mbio, cyangwa rukaremera barugize n'abarureba. inalemelea wale wanaoiunda na wale wanaoitazama. Ngo dore izo ngo z'umwaku uko ziba zisa. Ona manyumba hii ambayo haina baraka jinsi inayofanana. Abana ntibagira ubaha muri bombi, Watoto hawana wa kuheshimia. Abashakanye bakabana batabikirana ibanga, Wale wanaishi pamoja bila kuwekeana siri. Abashakanye bagasangira bataryohewe, Wale walioana wanachangia bila kuwa na apeti. ngo bakaganira amagambo y'amacumu, Wanazungumza maneno ambayo kwa kama mishare. Baryama hamwe ntibasusurukirwe, Wanapolala pamoja watafurahiwa. Batandukana ntibakumburane, Wanapoachana hakuna mwenye atakumbuka. Babonana ntibaseke, Wanapokutanana hakuna kuchekea ubwiwe mwingine. inkuru y'undi ari kure ntamutashe, Anapoambia habari ya mwenzi yake kiwa mbali, ntahembure mugenzi we. hakuna salama hata hakuna Ngo dore izo ngo z'umwaku uko ziba zisa. Ona hizi nyumba ambazo hizo baraka. Abana ntibagira uwo baha muri bombi, Watoto hawana wa kuheshimika kama baba na Abashakanye mama. bakabana batabikirana ibanga, Wale walioana hawawekeane siri. bagasangira bataryohewe, Wanachangia bila kuwa na apeti. bakaganira amagambo y'amacumu, Wanazungumza maneno ya mishare. Baryama hamwe ntibasusurukirwe, Wanapolala hakuna joto kwao. Batandukana ntibakumburane, Wanapoachana hakuna mwenye atakumbuka mwingine. Babonana ntibaseke, Wanapokutanana hakuna mwenye Bahura atakumbuka ntibaramukanye, Wanapokutana watasalimiana. ubwiwe inkuru y'undi ari kure ntamutashe, Anapoambiwa habari za mwingine hata msalimia. Uwungutse ntahembure mugenzi. Aliyepata faida hata saidia mwenzake. Ngo buryo washatse nabi ntiyishimira ko bwira. Kumbe yule alikuwa na unyumba mbaya hafurahi Ngo buingie. kandi umugabo mubi yageze mu rugo, Mwanaume mbaya anapofika nyumbani asa n'intare igeze mu matungo. anakuwa kama simba inayofika ndani ya Naho nyama. umugore mubi Bibi mbaya asa n'inkoko yigishoshwe, ni kama irya amagi ikabundikira ibyatsi. kuku inayokula mayai yake inalalia tu Ngo majani. bene uwakunda bamuzaniye, Huyo anapenda wanaomletea, akimba babizaniwe, anaima wanaomletea. agasa n'umushumba ukunda amata ariko akanga nyirinka. Anakuwa kama mchungaji anayependa maziwa na katara mwenye nguvu. Uwo mugore yavuzwe mu gice cya 11 umugore mwiza, Katika Mezali 11 wamesema mwanamke umurongo wa mwema. 16, Mstari wa 16. umugore w'umunyabuntu ahorana icyubahiro, Bibi ambaye anayetoa kila siku n'abagabo heshima. b'abanyamaboko bunguka ubutunzi. Hata na wanaume wenye kuwa nguvu Muri wanapata cya mali. gitabo naye ndi kubasomera, Katika nyumba yenye heri haravuga ngo kuna sema umugabo yubaka urugo, bwana anajenga nyumba yake, umugore mwiza agatuma rugendwa, bibi naye anaacha nyumba inatembelewa, umwana mwiza agatuma rwishimirwa, mtoto mzuri anaacha wanafurahia nyumba hii, umuvandimwe akarubera umwitero. ndugu naye anakuwa kama nguo. None rero ya mugore mubi we Huyu bibi mbaya ntiyatuma urugo rwishimirwa. hawezi acha wanafurahia Nicyo nyumba yake. gituma bavuze ngo Ndio kwa maana wamesema uwo mugore wabuze urukundo bibi huyu ambaye amepungukiwa na arya upendo ibyo yihishe, anakula chakula chake kwa uficho, akabikora yikanga imirindi y'abaje kumusaba, anakula kishituka akarya shingo za watu. wenyine atabuze abo basangira, Anakula yepeke na anapata watu wa kuchangia. akaryoshye kakamunyaga inshuti. Kale kakitu ka butamu kanaacha hata kuwa na rafiki. Umutima utishimira abandi ukamubera mugenzi we, Roho yake isiyofurahia wengine na kuwa rafiki yake. ngo mu maso hadakeye Macho yake ambayo nicyo huonesha furaha. kimenyetso kimutandukanya n'abandi, Ndio dalili na kandi mtenganisha. aba yarajyaho na dayimoni utera amahane. Kumbe ana pepo ambayo inaleta Ngo iyo ananiwe guha abandi bye, anaposhindwa kupatia wengine vyake. ngo biribwa n'imbeba n'abajura badateze kumushima, Panya na wezi ndio wanavyo vikura maze wanawata intekerezo kushukuru. zimukumbura zikabambarwa. Na hakuna mawazo yenye takao Ngo mkumbuka. kandi iyo apfuye Anapofariki
intumbi yerekezwa n'abagenda bayihema, mzoga wake unasindikizwa na wale wenye kuko kuichekelea, babona ntacyo kwa bahombye. kuwa hawahombi kitu. Umuntu upfuye adafite urukundo abapfuye atanyuzwe, Kumbe mtu anayekufa bila ariko upendo, umuntu upfuye afite urukundo lakini mtu anapokufa akiwa na upendo abapfanya amahoro. anakufa na amani. Ibyo yakoze bigasigara mu cyicaro cye, Yale yanayoitenda itakuwa kumbukumbu, bigatunga abasize n'abamukunda, inasaidia wale maacha na wale wanaopenda, agahinduka n'icyitegererezo kiganwa na benshi. anakuwa kielelezo ambao cha kuigwa na watu wengi. Rero bana b'Imana bavandimwe, Hasa watoto wa Mungu, ndugu zangu, twari turi ku ijambo ritubwira ngo ingabo y'umutamenwa yagenewe imiryango itariganya. tulikuwa kuneno wa kusema ngao ambaye haiwezi pasuliwa. Abariganya bazaganira n'utariganwa. Wajanja wataongea na yule ambaye hafanye Umunsi azaza gushinja abarozi n'abicanyi n'abashinja abandi binyoma. siku atakapokuwa wakaripia wale wanaosingizia wengine na kuwasengenya, Uwo munsi azahagararana nabo. siku ile atasimama pamoja nao. Ariko aba imiryango itaryari, Lakini jamaa zisizokuwa na ujanja, umunsi umwe izatabarwa, siku moja watasaidiwa, ivanwe muri ibi bigeragezo byo gupfa no gupfusha, iondoshe ndani ya majaribu ya kufa hata na byo kufisha, kurwara no kurwazwa, kugonjwa na kugonjesha, byo kurumbya no kunyagwa. mazao kukosa mazao hata na kuporwa. Imana yabwiye Dawidi Mungu alimwambia Daudi, ngo nzatoraniriza ubwoko bwanjye bw'Isirayeli nitawachagulia taifa teule langu Israeli ahantu mahali pabashinge, nipaweka bahature, muishi hapa, haba habo bwite, kuwe mahali pao batazimuka ukundi, ambao hata hama mara, kandi abanyabyaha ntibazongera kubabuza nk'ubwa mbere. wenye zambi hata watesa kama mbele. Imana idufashe kubyumva Mungu atusaidie tupate no kusikia maneno haya, kubisobanukirwa, hata kutafsiriwa maneno haya. dukingurire Yesu Tufungulie mu Yesu miryango yacu, ndani ya jamaa zetu, kugira ngo atubere umuyobozi n'umujenama, kusudi awe muongozi na mshauri, tuzasoze neza tutandavuye, tukue na mwisho mzuri bila kuishi maisha mabaya. mu izina rya Yesu. Naombeeni katika jina la Yesu, amina. Amena. Umwigisha wacu arakoze cyane. Asante kwa mkufunzi wetu.